واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله ينجن نتلمني أن يغلقنا سلام أغن ديننا أن نميل أن يكرت سلام أغن ويغلقنا كن يعني أنيمي تلمني يعني تلمو ديننا أن ينجي كرت ديننا أورين دينا خراني الله ده وتي قرآن الله لا ينجي تصرنا هم بهالي أو كن جون كوين مهولمين يا okutunna dikke ko ni Allah farenda kendi okutunga magaro dina ni dan tatenga magaro dina ni dan tatenga angane ho nyana ga anna sunya Allah da maga ho nya dan tatenga na gacce buginga na tambo tuga kini lada nyai ay khalas yengo lada nyile na batiyenga en qaida khalas ye gollendi aw lada nyana batiyenga كي دغان دي بي دغان لوغونتي فاقم وجهك للدين حنيفا اسلام مو كي جاتين تاوني هونسودي بسم الله الله تغيني اتغيم بي الله غرسرون تغا اكما كمبرنا الزموها قرك لازم دي الله رو تغمن كما سلام الله الله رسول الله حديث رسول سارني اسارني كي تغي سرا كما amma saran fil yara wa nyana hotanai ko yahudiya ko nasara yani himbe ga sami Allah to au ganingendi ke bidan ko ni Allah wala garni an nyana ki bulati be su sare ne ke tagaya kama ay nasa bunya be su ko mon de Allah to da fi alami zarra alastu bi rabbikum qalu bala donc sara hal yani mo hotana be go Allah ma nanya kinga بسم الله عدي حراغندين دا الله تعالى تغندين دي انت حراغندي الله غنان تغمغوبي كمانيا نكيني دي الله انتغي كيني دي ذلك الدين اتكين ديننا دين بي سباتين تنغني كين كان غاي الله باننا او ادو خلاصي الله دا ولكن غاسرون بوغابينغا لا يعلمون كنتاتو الله باننا غنتو او دو كوي كي كوتا مكانكو أو ورنسرين سكما منيبين استغهون النساغانوي كتا الله تعالى أنساغيني كتا الله يدي الله غران تغا تغا موبي كما أنساغيني كتا كيني يدي الله غاندا هم كن مغومو أدغامل لغرو أو ساغيني كتا حقيقة كيان حسدنا أو واجبين أغانا كيني دباري مي دغامل لغرو منيبين إليه نمغو ساغيني كتا الله يدي واتقوا أن كانوا الله تعالى كتاينا أنا سلم دومني جا سيدي قمعني قله لك بانوني من الذين فرقوا دينهم وكانوا يسعون كني بدلني نجار ساغندي أدو يمو قلي يمو فرقوا كم بوغني الديننا ikunya jama sankinte ya anna jama sunyi kun jama sankinto di farihuna kunni nyagalani ti honga himbe gawini nani Allah tagay sireke dina sireke ibore kinga na hotana bore be sunya ti kallenya ni an kana ni ko sireke ni baane yai بسم الله وإذا مس الناس الضر قل توران دمي من دي سرين كافرين إنا إكما يقري
saga nganiya kata ikman ba ne toran pakatinga makkan kunyi kimodi na sabunya ayan yang kasawun kunyi ngagati annasa bes wadi serem pogabe mo onniki anda qoto Allah kun aya bari ngako ni mo be anda qoto ina Allah kri itaqunte isiginte isagunte hatta idha summa idha adaqahum rahmatun matan kem palle Allah ndi temundi hinna ya gilli tungaunga anna jama gabi gilli ta awa gilli serunga iwo hilla kapi ti kamanga kusa bora ina fisringa Allah nya bima ti honga Allah taala garakin kiniya kinni manikin tahdiduni Allah ti ya kebirenga gongole sabuda karaga dula lumure ngawajibi awrni kella garunti ki gandanya Allah di ansa gonya kendi de anda Allah kri aran kisindi antla kara anda Allah yasring Allah aywa ansa gonya de anda himbe an wonni bugasira kini gungun de ya mari o lebnu ndigande gunnendi ana ja kadi sanga ha amma ti ga sanga ni awre nande khama sanga karamo khama karaha awre nanti ngara ogiyam bana tamatta'u bismillah awara anzalna sultanan yalli okura dalle yang kanniwa ikun kama kitabin yukiniya kin dalle yatakallamu aga sehene ti digameya kanu yushrikuna ikun gani hillaka penyana tikenga yalli ken kitabiriwa kitabin yugoyi maga aw hillaka pen sehen konni wa dalle yalli kenyawa la kema wa idha azaqna an-nas bira kebe onda makka kafirun temundi rahmatan hinniya ina qusaga nyagali tikenga dagaran qaran nyagali mo wasoy nyagali dundura ko nyagali wa in tusibum sayyi'atun qakeda qotoy gandi kita bima nasabu nyahunga ikitu ngara ken kanda anna qusagarini ina annaka hamdi ina yaqinituna ina giran kuti wa ayanga kunyadi wasre bulen su mo gonni kin sagunga nakite ina dagaran qara aywa toranga ndare qari ina giran kuti aho sure bitikinga angana sagun kita an Allah kufana an sunon ngandari anna Allah nyaga an ko bangana kunni ikungo hosure laksinga bismillah adi yalli ikun nyagen dawa nanti Allah taala aw dunangar jaren bayni liman yemmen dangani agara kanu ina baykenda anangure bagatai anatla qari na liri liman yemmen dangani yashau agara kanu ina liri ndikenda anan jarabitai igunya kan takenga makinni aw ngarin takum moni kay fi gabewo ku kompono di seru dangani yuminuna kungo tugondi ni tay faati dal qurbi kebla ago kemodi ho gande siremma anya mo sire a herni ken kanda faati annay maskan gamni kini wa ayo do maniya angande hon kinni allai sadaqande jaka wajibin bede waske makkan sura nyani jaka nya wajibi ya madina ya hijran sina hillandi madina min honkin allai jaka ndani kingono wa jaka mo kenne baga sireka nani kinganga farda hede ngabbe sun siri wonni be ga amma daiman allah witi gana wa yunfiqun fi mimma razaqahum allah sirran wa jahran daiman allah kunti gana kibrenga jaka ngolini hakela kutun dai waqati la kutun te aw islami la kutun te kama amma himbe ga wamma anaya hohoy na allah kallim buwade ken kon kenti gantenni be suka manten kama donc aya kewdo kinyi kibra anna kinya na kamo aw kinya mo siren kon nanda allah ndasni kharanya aw ndanya mo kon nanda parce que la gara siren woturni am pon kitamo
angotla karna ntirni ayiga mo anantirni hoyi nani amakanda kini tunyangundi aken qati inta komunto nyana sere magasima atinna mundu kunu anyeme de arayi ga mo sere ngana kanda angoturni ngane bismillah fa ati zal qurba ya rasulullah angum maren tinten kunu adu haqqi began qaba suronta undi adu suni yendi annaki nyada ara digamen jonkoy Allah fare me la muri yendi matonsu parce que hin su jonkoy na kinyi ko gani anta sorna halle anna miskinen goy haqqenga anna kilelle men goy haqqenga sire suga kinyanga islahandan kondo ndiyema angaro himbe agande amma akini aganta amma diga sire kala qur'ana da ko tagabe de qur'an da ko tagabe ibn sabili akon demo jakandi akon demo sadaqandi anta newde islahandan kondo anda ma de jakan kalle anga na kine ma jakan kalle anga na kine anda ta utai aywa kindi tara wa bosine amma sadaka kalle ngoni sadaka wanda bosine ga jakan ko anga na kine ti ibn sabili ni na mera kine ko agem balla ta utai aywa na nya gulli nyam boy anga haka be gina wa kulli ganai quando me pisa villa mu zabe ora ko ne na kina wala na giribane atalawne a giribane wala khutu dare saudi ni gara ba gara ko mu da gara ho mu da wala ke me gara wala da fi sabilillah kam woni allo gondini ibn sabil fi sabilillah wa kan ibn sabil khare ma gan selebi na kinyanga islah ndan konto ba sentim ma yiga hon dimma katim la ke doro kiyen ibn sabil fi sabilillah kan won kello gondeni illo gondeni ngala lo wonde ko kare den mo se بسم الله ذلك mana ya ذلك ati annabi amuni ati awa ke hokkonde be hage ati kene na kini kui ati kene khairin yayi yemmun dangane iyo Allah jati lamuru anga hunya Allah sabura anya kura wana mare men na sadan kira mare men amana ku ana hinu illa sorno ango kuyem barajen kitana ango khadison barajen kitana ango kuyem barajen kitana ango khadison barajen kitana aw ko biketa anda yilum hilli karti bullabane miskini kan Allah kureni ibn sabil kan Allah jarabi yemin yati zalika khairun lil ladina yuna wajha Allah angande hokini Allah yisadaga kuyi akini kuyi angande yango Allah jati mundunu ku barajon koreni mo siri imata na ma gin siratana ide nga himbe gam pasu Allah kinya konanda bal har kuyi sadaga o kini kahirin bismillah wa ulaika ad Allah jatim mundanu ko tigi ko ani taqi dara kitan kiwi hageza donc ni honkin Allah da awdu kini oku haqqendi ada kem paqqendi amma na honkini to manden kuyi na honkini serenga ana ami kinanga mana hokinanga oku haqqendi makruh nyeni Allah faram paqqendi kem param dini mani way aya ngorni kane wala tamunun tastakthir
ya rasulullah ma surun taqunya nani anga mundana hugaba kita kamanga lakin koni to man dem paramtem Allah faram pakendi nga kumu kutum pakendi golle ko nde nyen e baraje tay nanga golle be nyana sigi baraje ngaray bismillah وما هم بيد آتيتم أغركنا بربان نونيا كسابرا كنا نجيرني سرنا برني الله تكن تجيرني عند الله قال نديني غهم بي أغركنكني اللي دوسن هويا كوي ما صداقة أو ركني أغو الله جات الله مرنو تكن دوسن هويا كم أنكو تسروهم فأولئك كم بانغو تسرو كن تيجي جيدي نيانا كنيا دا غانا كيني تو من دين سابورا nga kinne ko sabura ana hokka himma ane kallen to kana Allah ti barajen tay kanga hon kini nindu senunde parce que sadaqa kuye awsaren senundi ni kebira ken ko ni barajen kinga on hangai da ana warme an ho yana an Allah jatin sauda anda ho kini sere amma kini Allah saura aga ban to ga maharan dan to ga yimi la gara baraje tanda ngal kini islamin ko ni ga ho yana la gara baraje kan tay an kan de an kan mo sere an kan fa ko mo ni wala ngala hunni anda ho kini sire to manding ta kama na magariga aga watu honti magana kina kama o watu be disi za honda sirum wa ay wa sire ni wori hoy kinanga ari khirige kinanga ari kharabe kinanga ari labu kinanga ari laha kinanga ari nore kinanga anga bakir ngulli nyanu ko wati ngana qoto kumpulam baka sirahane aywa hoga amma na kine himbe ga ajon ko me baka bo Allah koni da koni igundan ken golle baraje tay an kana ngi wona himbe nya donc fiqh gum da ken kana koni ani me watu tigi Allah mu reni kay ko go am magana kinai himbe go ajun ko me baka tan na riga agan tamma ga na kinai an wotini on dalla hin ke sisa ki me gabe wo maga an me watu Allah rahi ko gandang yi mana kini tura killen kini ke me gabe wo maga sisa ngana rariga antarnya na hay ayu wonna da buwange maga tay a wakto nak tana wa kinni kina ken ho kinni ange ndariga hondange maga kini ayo atawon dalla girna ndiga aya golle yo me sharia na diga ndara an sagirni qalle liga ti parce que anti ima kinanga Allah da ngalle kini ma kinanga Allah da sharia na gendi handara ba ma ama gare kudu ama kinanga Allah da ama gare kudu yo ange ngan nantia na ga mun ta kinni yo ken wodi ganan kenda hinya mo ngi ken sedanga ange ndawa akembe gara kinangi nga hakrendo lada mo ngon kawa famu nandi himbe ga akema akemme dange ma ango ni ndaki manna ko ni dange magin Allah da ngida anke be so adu yange magin dige ma yo me kinga tano gani awa anga kinni to mandi anya ngana ada riga na kena kitenga mongi kiti awi yankana ho gabedi ba fe gumunda yankandi ho gabedi odo me na hikabe nyana lada ngono honu da ken koto honsuya jama biga ne serebe gara nyaga sallinde yummantie hurimbi iro yigande ngodi gana walli do gore ngodi gana walli do yirame ngodi gana Allah danga nay
khalasi sa anya Allah sabura oda ko siza wotire khalasi yen walla da siren nyana batiyenga wa khalas ngake ama fami mosri hibe na tambille gina ngam bagara to gina kana kala mo tambille gini himme da kame gina ngam bagara to gara kana kala mo kame gini anda gemede kebire nga ke wo yankana non ka hanai anga wato aka mamaki Allah da ma an kete lawre wal ma annam bagara to gara kana me gini anyi wato amakin Allah da ma an kete lawre musgatu warun dinga ma ko dana walma anna pakale toga diga anna kalleme kine lil mukafa anna kalleme kine kibla himbono gilimina himbe ga wanyana kinda ngena khalas ango himbe kinni Allah to na mede ma salama on to na mede ma jaman biga amma ango la hini de mandenga anda ko ango la hini de mandenga amma ko kibla ona mede ma ahurin bi anyaga asalinde ayu manje ona mede ma salama on to na mede ma ngaddaman piki buga nyun kolandi kim buga ngani ndangolende anya Allah jatin sabara parce que Allah ti ona mede ma kibira ankin angem barajengi batendi ara hokina ngan kallenga ambarajengi batendi ama hokina ngan kallenga ambarajengi batendi kibira mannan kabana mogo biya mo hillo kitana amma kona mogo yugonya ayugo ndan tari ba ni sire kitana posa ga man kalle me tuka ba am hari ba ni sire kitana bla wana hay golle ga nanya kini nenga wadi an kini nenga Allah jatin sabura ya khalas yin sabura Allah yi miji kona mediya ma atona mediya ma kini wana mediya ma akini ken sabura bora duwonya ko sire ngana ti arna ya damay kalle ngale ngati Allah ndanya damay ya subhanallah e o to koyra on ta to ammo sire on ta to koyra e wona medi ma Allah sabuda me kunkununga ibilenga aso o bangu billi sukta na kendi Allah jangana himbe kini jiriye munde sabura na ni amma kini Allah da Allah ti an ta jidi ne gamaka an ta jidi men na nya men din kita segi an jiriye mundi na Allah ga himbe da jidi nan da jidi inde ora min gabi ngari Allah ga runya himbe ya Allah ga hono sikina di kharin kallen gini basa ingi manya kita nguche maleme kita karin kalengi ni kora wale ajiri wa angin sare taksi konda kinanga hulan sare takka konda kine hulan sare tanyerungira asukine karin kalengi ni am poroma an slamma anda gulle be tambile sine kenga ngem pakrendi ti karin kalengi ni kita sare na kade ajidi ya subhanallah imbe ni wajibi mo kama on to godo Allah karawunde ngaro karawundi mo wede ona to goda halli wallahi na hinsudi kuma ngo himina tanna Allah sauda wa ma atitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika hum al mudhifun an wa mun nandu sindi to hoya an Allah jatin sauda jide mun yananda min zakatin nandu sunu to hoya iya ma ken gace nganda kikina yun senu ni aha akine an senu ni makine Allah saura ona yan to ke me damon yani yawa akine damon yani makine Allah jatin saura to ke gibasiya kini yimi bismillah Allah ta'ala alladhi ayani kamanina ada an kuntaga
kem balle ala ga warja ثم an natija ngari alla nan taga ayana ngarja kebira kum mo ndambu maga an kuyem dan sadaka bondi tukuya ati kem balle yumitukum alla wa kalli kem balle awaga ngarndini من شركائكم man yalli batiho aga batiho nuguni wa kenga golli ko konindoya hadi ayugonne la hari howi di himbe go ayugonne gollini warjagani gonne wal ma takaw kallendi hari honne ma takaw ngarinta gonde hari honne parce que aga yimito ko Allah na sere warjagana ayana kalli ayana brandini bo kebringa a konto har sa bori batel la ka walla yo anga ni kendi woni ni hunni nganaki tirndebe kebira la indare hunni ngana subhanahu sannahu alla dangani an kallamunda bakka mo mandini igo kembilla ka ballay ظهر الفساد bonondi ndem bayga bange في البر silanga والبحر abange jindi sape jindi بما manna asabu ne honye كسبت أيدي seruni الناس mekki tungara kengolli de ليذيقهم بعض الذي كبرنا كوسابورا إغوا إناتمي هون يغنيا إيمي غراكي نقولي أو سيني أدمر مونغا يري إنا ساقي بكا أو قولي برينا يا أيا لوغنتي أيا خرخرنتي أيا لوغنتي ما نندي أدو يغران غلنغا kota sugo hangendi kota sugo sellanga adamare mun kutoyen gilli adamare mun billi gara me kari qabila ru habil banin gara banin kari gilli ke ajobe kenga ken kanen munyen ponsu kallenni aso lemunu adamare men tarar yito yite ya mangara lemme nyen himbe gara yigene ajobe kenye honu togolungendi honu kacho honu maracho honu tugucho sase mai yitenga sase mbugu honu ya munyen no konsu kallenya ni honu to kalla gondi awa honu to kawanta gondi o gilino munyen barken commencer baka jike su ligenya ni na to ken pakati ni honya abanga be kenya sapimanga ken kane daba ndu mo gunne ni himbe ga ceenyi gada aso birene sokkendo dareni kenga nyaani hon gulle nya ceenyi ga nga imena mi qaranda hunu gabidam a joppe gillikem parti wonani o ko manan gabo ho kappa bunenga kebirenga jindo sella abarke ngol gono dade an hawani min dade malagari keta Allah farinda karago jate tayya kara karago jate ande kubandanya ko nyana ko o kunsinya o su gollenga sisa kom jene nga boye kom kencende ntelum balawo okay bokini manan kallenga bo sellang kallenga bonon dem bange sellando hangendi ti armar mu nyimme golleni yara ngallen kalle wonni manan kalle yara ngallen kalle nga akure ngama de diganda no gari wala sukutna nyama yite so kutene seza tana yitunu gono wono kuma kutene gunnedi oni kun tokono ciye ngorigene wakati su aw kala wakati su tana ke mayayi wakati yugo ci no ndeni yo tokono lemu ngo korno keni wakati yugo onni ga hange nyere riga wakati nyari aro nyere ga mo sisa kentadi awa su korno na ka mo me lemendo mando no ndendo we asurgano izinu benu go maga aw tebure be bugoni ni wada jogo hangendi aw nyeren kalli aw hangenda ma sunya mana aw yite sunya mana oy manga mana ke sunya oy mekite oy be
o kebirenga atorana ko kama ano yime kama dibilan ka to kana sage do halle awsurno na to wada kane abono dada ya manandi aru yagarangal lendi o imana subonondi atoran garo yime kama o ganda sage do halle manandi yagarangal lendi allati wa su sagandi duna gana tawo iganda sigi lengi ke digami awono dro lilbi'a alla da go qur'ana di ari gunta ganna ga wu ginero kamuna ata sigi be lengi duna men ngal qoran su ke digami ko ni qadiyatu at-tasahhur طبقات الجوية منطقة الأوزون ارتفاع الحرارة ذوبان الثلجي oga tago so dunari duna tawara koren su kwan konni jibire mo konan gabo duna ta tibane glace bi ga konan kaje ne ga mun kamu aw halala bi ga yodo kiyen naga Allahu yitunyeme ona sahara ngaja ona nyago mara to hakada Allah ra ko ta gilli o hawanu aw adama de mu ko gara me kare a jope o kebrenga ngali sisa ko ni me kallen ko ni ha ille kare sere biya kara sere ma honga way ille kare sa legi ban honga way haka ibro Allah da watin ko na saharin ko o wa muna ya gambu kebrenga on sai kata Allah ya garangal ni adon mana de kenga nanya Allah ti iwo hinnana o gara ho ya ge halle anda sorno de duna gike horen nim koy amerique na ke papier ci amerique tin danyara izin nun tire bugunde te burun jogoye hangendi sape gilla kanande himbe gandanya ona nyenga tin tashene awa shi haro nyana wa on sai kata Allah ona o yanke jinga kinga ne asosor Qur'an ne Allah kitabe amma ho to magara akko nan ngone mbugundi honsu bismillah ya rasulullah ya ngotini dangani an kunnan tere munyendi awan payni mogombe yemmu lagaru burenga nyakenga awa makkan gonkane ati yemmu awadan hudangindo iho gabenya illa kapanu ngede kibe illa kapekenya sawini halakide ini kanum pay yalli iwono wa inya kammo bismillah wajhaka ya rasulullah an yagen telemundi dina ke dangani ngani dina sembendenga asagai ara ko tahana aiga sagai kare ya munana mani ko na toki ke da kallenga min qabli an ati telenga kam honkane ko daga worni la maradda sagandan ta ken ko dar yen dangani min allah aw gilli allah ide ki ko tanga kota be gan tasagani lagara kota kota be gan tasagani kallen kota ku kota no hilila maradala igri allah yi wonyana sagandante kiba ta ko allah farna mawre koy yumato ako allah gati yumato telemo dinan kamade wa telemo woni be ko anda telemo kem mo de an kala telemo dinan kamade o wundina أقول الله كذي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كلني واجبين ما أدوني كلنا يوم الإسلامي ده أنا كان يوم الإسلامي أسهين قبل ده أركين dia sumban bismillah ati ke kota be saganda gandai ke kota nga jamangu karene karanu hilihina ken balle ken karanu hilli gahi so kare islamin do kahiri aw karne kumbiliya kibirenga islamin ka aywa sallanu sumanu jakanu hijanu khalasiyammu jihadiyammu sabariyammu wa hakada aw kare kahirnu ga kundi agan ken mo ya tiken ko tanga awnya ken mo di man
adi yemme be كفر kenga kafirawo عليه كفر akamanen kafirawo anone burena imme akamade ومن adi yemme be عمل ken kana gandai aga hingi صالحا anta amilawa akamanen ga golle salihan golle posrenga لأنفسهم kalindi wale ko mi khalle ko أنت صفحة خلاص ولا ومن كين ko tanga yemme be amila salihan anda yakun golli siranga fayamhaduna golli siranga no bayndini idu kane langara aha kebirenga ngara golli siranga kindi anda ko hamba yandu kane ngara golli burenya anga nyime kam idi kumu mudine man sabuda ni bogo hilloy liyajzi alladhina kuda allana yemmum barani iga tomonni iga golle mposurunga iga kitati fasamun taqunga de kan haqiqa ngade إنه alla ga sire asire ga islami nam bire nan karakama min fadlihi alla kitan kama ti fasamun taquni bire so alla ga islami ko na kahiri ko na yimbendo arjanna ko aw sagani lil haqiqa himbe agi mo sawaba ngani wa ko hede alla suranda himmene gam kenta nay ahurunda o hede alla kita kama titele mun taquni min fadlihi innahu allah ta'ala la yuhibbul anda kahirun qamde awiya ngata bismillah wa min ayatihi an ko gilli allah ta'ala la ni enta manjonga allah hankun allah ngoni nyagali ndanu ya ina nyagali tikamenga hankin ko mandi ga kimbaka dilengide ana nyagali kinga ne sageni angabari kaminya ango hawana kamenna hina kampangena gri ana nyagali riya hanki gabi yaw kapami na hawana kamengulli hangu segi kuno kapami Allah sallallahu agin wadini hangen nagri awad Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan Qur'an di agandani hanka siren konni nan gaba awayna jam'u ande hanka burun konni nan gaba awanya na mufradun sallallahu alaihi wasallam ane do na Allah nganya ga hakki hange bege annanya hankunga maganya hankinga Allah fara daiman ana Allah hingunni daiman wat hankinga nagri aduwa umu kiyenga na taw aduwa umu daro sirahunga aduwa umu andabu kiyenga aduwa umu andi daiman ana Allah asukufande asu Allah nyaga asukufande asu Allah nyaga كتابهم الأذكار إذا الله صلى الله عليه وسلم أنجري قلي وروني أقوانداس أنا يلي تغين كما أقوهم بيكوني صوبنا أنجري الهجرين أنا وتكين أما كتاكم بني وراسا ونده كتاب مونا يعني هونسو أهوي بكوني تباني هدي هدي تباني غني حقر نتاتو قارنا تالا ulenga na hagu algamanga na kasa are hanginga na kare kyon gurin Allah gara ko ni mo gobe na Allah hingo wakati su mo gonsu aken ko ayo ni ko aken ni ko what's كان يقول الله في آيات آنائي نعم بسم الله وليذيقكم كبرنا أو كل الله هنو غري هنك أو الله ناقة تمندي أو هنكوكيا رحمته إهنينا كينا كمينا
ولتجري الفلك ado ko sabura aywa huren na wuru ti alla la muriyenga hankunga na huren qawrun ni kai qore ولتبتغوا il kai ngal anga sil halaqina hure be go ko nan digaro dori ira men bambante ngono hanken go kendi aguna digandi akenga buro no ko be himbe ko digaro non kai aka ira men bambante ni hanken ngam na digandi kendi kai ngal on tati ni hangen daro sahili en sisa ke osun digaro no ay horaro sahili nga horaro hankite nga horaro kankena nga kenga kati bani vwali nga suka montenga asu irame hangen ngorna dara wodi kana arriyah hangen gabe mallama akona besu hangen kine Allah hingo hange be kenni kay qor بسم الله ولتبتغوا كدا امورندي دي الله بالله الله فسمون تاغما هانين كما جاغوندي سونكاندي البحاره هانين غولي سوكو مانتي ولعلكم او سينان كونغا انا الله نيمان كوفا الله سبحانه وتعالى هانين غون نكوبي كون هانن غارين تاغونا كينيدي يغاندي غادي إميني غاري وي كومبي هون سبكا هاني غادي كوما نغو تاو غولا كنغا سونو مانغا تاو غولا كنغا اندا بونغا ماغا موغي من واتاو هان لك يقات تيني كني بسم الله أباد يوغو قندي هاري قبيا أنك مولا من كاني كاتي سرunga يقاري سرunga تدل بانغان دونغا يقاري كتا أكدو بمين بغني إلي يمونغا أجرامو كونغا قولي بولينيا ودي حلاكي وكان نصر المؤمنين أتي مؤمن سرون دي من دنيا أو حول كتن دي وكما كني أتمون يقول كني إحقين يقول سلسلين دي ما الله كما يقولين كما أحقين وان كنا أكتمون ينكنا كان يعني أمغري كم مغني كنا الله فارم بتمورا على الصحابة بسم الله أدى الله تعالى أكين يعني كمانينغا على دعامين كو نا أرو ميري تهنا كيتا أورني أولانغلا دينا بانكيا الله يانقين دينا هانغونغا أولانغلا هانغوكونا منيانا atawo tabulle ligana na nyogo nyogo kempalle na tabulle ke bay kamundi mogombe agalli alla da allo goyenda gawe kempalle anatla na tabulle nya aywa kutukutu ananya kutukutu hoy qari da hayal sukuko ni awa kapami na bamba na kutukutu mukhatib siyama konan konan beda anyi meraw kamatte ngalli aga baka tabulle ken nondi man alla ganda yemmen kitandi ti kawamete nyakenga bihi awati kamenga yasha alla gara qanu anakin kamanen kita ikomundi anna qusagara kunyi yonya qalini aga lunga da an himbe nu kita ana kun kita kunna nyagali kamello kuma wa in kanu min qabl ikun kanya kamekiri min qabl an inya ku kane kameke go yankana ikamma akane koni lamu bulisina inya gidan kutude min qablihi na kamekiri yankane in ke mana qad dan kana gunguno kamme kiri yenkane kata bila go yankana yaho akane koni yiga giran kuti de ko dangin tege kammu be gari kenda yo so ke hukum no daru hede siza kamme ki kata bila gari bezu giran gunde kamme mu karan nan dar wato in kan min qablihi in kanu min qabli an yunzalu min qablihi إن كبي معنى قد كان وانا الله تونا وانا كمونت نغوتو الله على يعلم من خلق كمل لي وقتين ندن سرم ما أسهين قبي جيران بوتي يا كمبا
agandar bane wonya ngalin an kana yin sisa harama dalla sisa ya giran kuti bismillah fanzur ya rasulullah ngin nan bayni إلى آثار رحمة الله katta allah an allah ni man batin ngadi a hayde allah ni man batin payde kalmi ke batin payde mo gombe allah ga nyen ngarni ni nyen kara haleti kawenga inna dhalika ati kebrenga ke allah be go nyi karante ngarni ni دمه ke tigi الموتى tigani kara hurungor ndananga de وهو ati ke allah la niya nyani wonni be suma arahun suya allah an qadiru kamme ngaran jondi bane no samme palle hakarante wonni den ko ni anda dalle ngari de bismillah ولئن أرسلنا ريحا adi wallahi okunda hanketi nyantay ke hanke urentali ala kenya rihu adi okutunga wallahi wanda hanke bureti fara'ahu ina awaira hanke ke wari مصفرا ada wa asai sayni نزل la wallu wallahi isuni kirana يكفرون awa min ba'dihi samsawna ka halle yakfuruna wa alla ni man nakar sisa iniga giran kuti ne malli sagon kite hankatai nga nari na suka humandin ka wande kari ati wallahi an yi walli kari iwo fisirin Allah wani ne wani na kuma wuce ne ba gami kita yani akuna kumun po gawe mu gonya gono ke tigante anda koto mo ma giran kuti aganda kinanga anda tlakari na reganga ma nya ko aga mo nyanda adamare mi ango himmi na nemandi anta mi na qotandi angar tawni la qota ki ganar bani aw nyonkra li musrin Allah golli bangaratu Allah be ngira nemanu kunyinda aya hayga na ki qota ni khana kininga miskin ni komi ko anna ki Allah bani nyaga na la qasa katai ana girindi kinya li Allah kingo komen segendini awan kinyandini ngakibe gani aw at-tabi'a al-hayawaniyya bukan ko ande kem bugan bi at-tabi'a ar-ruhaniyya al-malakutiyya ande kenya wutu anga ma kita aywa annabutu annagi garan kuti anda kinanga anna dagaran qara anda riganga khari anna nyaqba ngutanga makari kita ay adam bar min taqwa ina kun bismillah وإنك ya rasulullah yang kinga لا تسمع الموتى anta kata karantim mugundini de addu'a awakrin de kannenga ولا تسمع allan dallungun den kamondini addu'a akrin de kannenga إذا ولوا bira kebe inda halakoy mudibirina uranu ganiya allah takinga de kibla on kemo qodi qur'an ko diga min suko na wala ngala tagmanje sukini na qur'an nka aywa serebe sondu minga lungu ma sondu minga karate kahira nga aywa karantenta kanne lungunden palla konde amu yental bismillah wa ma anta ya rasulullah gemanya العمي ti aywa hinkinto ngarindindane دلالة ni bugu ihinkuntun nendi de anga saw sondu minga hingi bane kebe nga sondu ngumentunu arnok sindigen intu simion تسمع alla nda hoho mbuni agawa famunu illa man ma ganda yemmenye aga tongondini to bu ayanu alla to oganni gendi فهم kunyemmo مسلمون konni dukinna ni alla to oganni gendi kun kabanu kibrenga kunya sondon taro asrenni i sondo men ngarntenni i sondo nyaga mun tenni haqiqan ni gillita hana yo kunu alla maga an sehello no kunya tarondi kunya na an kokonto ku walli kun sondo men ngarni ti ko hokon do tahundenga amma kentana fala daiman haqiqan aw kenni digambani ke alla gana komenta ga tagaybi akina ngar jaga de o bakamita bismillah الله ata allah taala alladhi ayani kamaninga atagandi ankunga bakalla huyedi ثم جعل kinni malinga
ثم جعل قوة ثم جعل كم بل الله تعالى السنبيا من بعد ذوف من أولا هو تنهل لندن باغ الله هو كن سنبين منيا أول قرو يندو هنن كيكون سنبي ثم كم بل جعل ذوفا الله تعالى على الله هو تنيا كسنبي هل أرو يجن قل له أركين كم بل كن قصو الله هو كندو الله هو إبدا أنك هاي هكرنتي الله يرى سكونا أنغرين تاغو الله يغتي أنك أقول تيل سنبين تاغو باني أناري هذا ما دم نغرين تاغو نانساري نانساغو مونكتا سنبين تاغو باني أوادي أرو الله يسكي إبدا كين كماني أنا بغان أنن كواندوي إنغادي هونسوني وقتي أي سنبين تاغو كي وقتي أنا هونسوي ولا مهمين لكن هسري عنده ده كين سومن بقتينا أياني وناهلام بقتينا أياني مسلم ديم بقتينا أياني جهادم بقتينا أياني توامنديم بقتينا أياني نابرمنديم بقتينا سوغي أسوغلين سو بقتيني كم بقتي أي ماني الله هنتني أنجو بكيني أنغا ساري ناوتان ساري نعم مانغو كيني سينو تامبلو سيبو تامبلو سين الله هنتني لمنا والله ينتوكي كينو bo sembe mperni kite kem balya kata tanji kesine tannagate do sunu karage himbe qalenga na dalatari sago munga na kite lahoy mo jopina kare kabirena ala warmi ama kawai baganda ama dura nandu daro ama kem baganda kanyan tago ama ken diganda mo musu angarin tagun su aganda me buga na nyanyi me sago ma sembe bani na ken sembe bani asu dabar ni gem pakatin qare o qatina nan to ken sembe bani ni anne ken na sago nyenye aro sago ko na tilimina ko trisera o sallini anta o mo ni mida ngiri mo sallini mida asri Allah ni hina nan halle tanum bara qorum bara yaum bara kurungum bara asurna gabo sumel la dagana nan suro lemina o kesembe bani be ga kanda de hosren su nya wakati ni kenyi ya sawun Allah subhanahu wa ta'ala aw wasunu malikanwa ti lemini nga lemini be agullengen Allah bati wala lemini ni akara to kendi de anga ho nya suroi hosrei anya wakati ni lemina ngade ma tinga na kaso de keni qirsunya golle de ay الله هندرو من دبر هربان بسم الله يخلق ما الله تعالى هو تغنى اگر كين قانون سمبيكدي الله يكدي هو بيكندل لغا كندي او كينيانا الله تعالى العليم اياني توانغاتي تغون دبرندنغا اياني لكوتون دانغا مو بيغندا قانون انا كومي هيلا كوتو كمودي ان الله ني نيغوندا نغا المدبر بسم الله ويوم يا رسول الله إننا كوتا نسمى سكي أو لا أرى كوتا بقتين غو سكي يقسم المجرمون كي كوتا نادي كافر نكو كننا يوتن والله يكون ما هو وشو قبر نغني ما كانت سابان إنك يا كوني يو كننا غيرهم يا قبر نتلير بان الله تكم غياني إغني يفقون إني إلا بكتهم ما كم غادي أنغرهم يا قبر نهونغ بكينا ankin kara wakatin do lagara kotan na alir bani a dikahin na kundan daiman Allah ni yida na baka sawa nyama kiya sabuni dunadi magi sawa bismillah وقال الذين adi yam munnati أوتوا العلم igara to agon kinikunga والإيمان aro ila limanan ga on kinikunga dunadi menuga awani kemmodi walma malikanu benuga wono Allah ila to agon kinikunga أتكون وتنيلا لغني لبستم والله أنكم وتشو الله تعالى توغنيني ناودو أغا كلم كوتا مكتا وندين كوتا أغا كين سوانيا ليربانه هدي
فهذا kebe wotini dangani ke kota be ayadi يوم البعث kya ko togonni ti wundinden kota ولكنكم nga an kunya dunade agani la ta'lamun amaya tunan dikewnyana فيوم kenga atu kota ke ma la yanfa'u alladhina ma'dhuratuhum yamul zurakinenti nahana zalamu igatunyundi de imiga kahira na kuta lagara kota nanti ketanda tu ketanda warin dungete ayde an saqay dunadi ra kini aga wanna hana wala hum yamya yimma استعتبوا iga wo isagandini wal me go saga yamunduna ولقد ضربنا Allah tiyo kutunga mbangandi serun dangani ke qur'ana nogondi كل مثل li talibe suya ولئن asu جئتهم na dusri menga na wara samba miranga na wara siyanenga kendi me wala suruti ku sabura quraindo wulangalenna wala indi tahum wallahi ya rasulullah an gandariya ti aya o aya ya har musa kitemme addo ko me nabillahi isa yigani ne kemme kumme menu harando ken gandari mayem mungati kunga kafira nanti an kummanya maganta an kunni bunundan ni an anda ho nyam makan ko ngotini andan sahabanu da taga bunundan ne kinya ko nakada كذلك Allah fare atike mo yani يتبع الله Allah ga berenini yem mun sondo men kamma unganta to mondini فاصبر kibrenga an sabarna de إن وعد الله anna to Allah nyinanga aga tiwande mani kamma to nyande ولا يستخفنك alladhina jagasili yem mun namma am pakaren kampindi unganta dankana on to wundinde ngade ma sigi ina mo nyanga mana mo kanda mo be gamba kam mo ni de ma su kenani de am pakaren ta on den to asaba kun den to suratul rahman makkan sura ni asu maganda wala wanna ma fi al-ardi min shajaratin aqlam ku ayanu hilli kulli madina akana golli ni makkan sura ni golli Allah subhanahu wa ta'ala ni bani na wonko mawlami ni harago qur'an ni Allah kitabini wanda karawo wundini kibidenga dalle kullu be go kenga o gawi o sugawa walli ani tadi aw hinna tadi waqti su aw kun konnoda angon no ko be dunadi angana tatum pay angon no ko no ko anga yugodi anya ga wa yugoyi ay wo dangi na nyaaren kane angon no ko no ko aw kam mun konni aw mun konni aw kiyen konni aw qason konni aw wuron konni aw kiyen konni aw gidon konni aw hamun konni aw ngamun konni aw kamun konni aw funti honun konni aw yitun konni yani ogo ho walli o yaarenga arkamu kena suya hakaran de ke soan sundo melli gana aso hakaran pirini awan jonko rabane tagandananta ma Allah nyamundananta ma Allah laniyananta ma Allah نتلى وادي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون ظلموا به الله كسبوا كي قلنا الله يندنا الله تنبي غونو اغو كم بتن كين غرا هيمبي نيا خرا كين كا كوين سننا هاي كو حالو تناونو بعد بل الظالمون في ضلال مبين odi killa kapanugo ina samunta ko nyande asamunta on bangante ni mene taga honda himbe ma gallo yana kamane ke mure ni kini men taga honye ngo sura ke odi gamun ko mo woni yadi ken no woni akhbar ni ko noda no wara kille o ati hikima ni goni alla ko mo qorun gara kun koni isretin donda aw kullagan non بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بمرادي بذلك أتيكو آيانو وأن قرآن كتاب آيانو الحكيم كنج منتغني قرآن نكندن دنيا أدوهن نيني أو كونو دنغني المحسنين سبون دين دانو
الذين سرون ديندانو كن يعني هم وكين مقام الإحسان سلون يا سلام كم بلاونا مؤمن وكم بلاونا محسن أنا كنا كبيرنا القرآن قني أهون سوان نحن مغصب الذين أتكون محسنون كن يمني يقيمون الصلاة يوصلين قوم أقامدي مقام قبي أنيا كيني خامد الصلاة أورا مغنه اللي بيكون ويؤتون الزكاة وجكن كني أهو واجبي وهم أتيكم محسنون إدان غنا عندهم تلا غري يكون كوني يعني يكون كوني سيد سغايو إساوندين سيد ما سغايو يكون كوني إدانجي أنك عمدي يكون قلنا إلي ملي يقيني أتهم يقينون فتوهم قبل يكون لا غرام بي كينيا إلي ملي يقين ندا تكونوا عن سغاي hulani tinda ti tongu ni saundenge addalle won qur'ana ni aw kitabe ni ay ilmul yaqin kinna ngoto kensi kibra yaza adi kibe kiga ke maqamul ihsan kibe kullu gharaquni kumma isagay yaqina بسم الله أولئك آتم وحسن يعني يمنا يكون وكانده مغني قلي كمانا أتكم عن كتسرون كتيجي وان تقدر كتانما ومن الناس من أدي يمو قلي سرونا أكمانا قبونني سهين سانجينا سهي بيجونينا سانجين أو سابوينا سولا بقى الله بمغا بقى الله يكون بمغا ko zabura ina samu liyadilla walma liyudilla بالفتح والضم كودا إنا سمندي يعني هلا جرو والمكو صورة هلا جرو أي من سم بقى الذين كلنا تتون تناي كبرنا أكمل مهون تكتني ويتخذوا وانا اسمع بما ويتخذها ككمان مو ايوا الله ينتغني او انين بويا ادكم ما ان كتبرون يانغان قتيو كدغني ايوا ينغني لوغن داو دنگيا واذا تتلى آياتنا ايكي ايانغا كودي oti kahirin makka annadi yahira alo aqrandini aw non kitabun ko won adi worni aw yaqarna aywa dunan kibaru ngadi aw tin muhammadu kamun kibarin ko nagada nkiyo uniyan kibarin ko nagada ebren ayen yang kasabun nigin ani gure nyarno kedi aken kalle kelli serunda wasi kinya ma kinya kentadi arjanna yimbe amana karama wunin kentadi wa kabrina ajjobe kinya aya nyanga sawundi kinya mo geda sere gari gure lo hodi la hawal hadis nyeni ho alla tintadi alla faren tintadi anya assa hantenga anya anga hayniyo anya nga tringana yo ke sutu on lawal hadis kebrenga ayran kambe ngo khirni ho kapa ho gona sabu na lo serendo allah taala naga anya wagati ma kuni wagati ma tringa wagati asu takawadi ho gorno serendo allah naga anya soyinta diga munga wa anya danga manunga wa anya subu kanunga wa anya timinde kanunga wa kumbenu gani ho gani batarai anya ay mejjati ngayo anya asirenda nga wa asu ka wonte worno kedi
muradu nyeni ho go seren sugula na baka Allah anga wan qalsillo no kendi kin so ko mande ajjatin temo nanti ulaika lahum azabun muhin ko kamano yangangate ngida yangangate bi awna sabu ni lo ngamanna nyana ويتخذها هزءا الله كيونا سابوي او غني نكينا اما سيبيغا نيكينا قران وما لقي التي ند فارين تيغا ما لقي وكبرنا كيتو هيلوغين كمان خلني ايه لسقاتين ان المحققين اما ان حراميا manya makruhiya arajo tirinka indo television tirinka indo aywa kentana awngena sabu inallo an allan bimma an wajibi maga wala kink manan pakeni haram yani ganta kuma wajibi bonondini anta allan bi bonondini wala kink manan pakeni makruh yani bas awuce anyi kata hotana nyana himbe hango sagenan kama an dunadi ada Allah garad himbe ga hitikinga wakin fiqhum qallikiti mo amma indal muhaqqiqin ay kunti ahram din mutlaqan da daiman kunda bani ke akanda aga worno ando Allah naga mana yarangal lindi ikunti kina wornando fardando wajibin naga mi aga wornando aywa ande gamundi Allah naga manandi bo kayen awu cike anyi kata hoygo dabar ni himbe hangan kam ibire manandi arando Allah naga ibire kumma o gorno sorndo Allah naga yagarangal lindi wal manandi ikunda kensu katutu mabane ikumma kensu haramtin amma fa gumda aywa honya haraminga ida honya kahira nga ida honya makruh nga oti Allah subhanahu wa ta'ala amo taga no wara kunu ngade aro kanda da goren kita mo siren ko araya mo siren ko keni nan gorello ho hodi awena sabu nan sugula wa kebirenga amma kahirawo amma haraminawo amma makruhnawo kebirenga masga nyako anya hoyi himbe ga wande mana bilanga dan gorella di ara jonka gabe muno iwan Allah killen kamma yo Allah ko ina yo farin kaina television kan gabe muno yo Allah ko ina yo farin ko ina kitabin gabe muno himbe go qarne aw Allah di farin ko ina masalan gabe muno aw Allah di farin ko ina kebirenga ho hosu anga wanyana Allah di faringo tun himbe di aw ho kapandu nay Allah haray anna ngoringe mun diga kim balla rawon misinde Allah sallam ati la yahillu bay'ul mughanniyat wala shira'uhunna wa aklu athmanihinna haram ke wandi tumbaru ni gagene sakandi himbe nde kata sugenga aho kapa jonko Allah farandi kanito atina tumbaren gaga ke sabuda na jonko ngurugi ke sabuda atanta geme to ange ni me kana tumbaren kubo suge ke sabuda atanta geme na jonko nyiga jonko ke haramten bo ke da tumbarun ta sagandi lengi sugen sabuda nga sugu hon gabe mo sagandi lengi sugen sabuda ko tumbare ya himbe ga dangide kemme nyawo ma otina nya sugen sabuda amma ga danga ko bono aro sugen nga min ta ko no gen sabuda de nga ko bono aro hotan himbe ga tikinga nga gagana nta gagana ndi sugana nyende ntumbare nyanda nga gagana ya basin tadi kebira himmenu go mo ayo ku lengi ke mo bana kani aduro yang ko bani ange nyimbe gana hosile ladi hosile ngornadi angana hobure ladi hobure ngornadi
yo ke suga o maga ke place ya lengi asu duro nya ko be ke akama mbugo mo ngem ndaga gananga annan diga sugu tay man diga sanga tay ya ko na gaga na dron le ko ho nyin gaga ndi ho nyin angana osre ladi kinya munda maga angana hubure ladi am biwandu maga ina qur'ana kan ka honsu qur'ana bi an telefon nga maga ordinateur nga maga tablet nyani masako simanya ni an televiseur nga maga video nga maga an clé nga maga hosre la ornadi hubure la ornadi to da ngana hubure ladi wa kin nani mi akhbari yani in taqusat on taqusati ta haram denni ay kembi di sharia angi ni mera wa nyana hodigante nga allah yan haram denga an taqusati haram denni ay aganda ho joppa himbe gantalanda anta bakai anta kalli amani ko gawara hay ninga dagemme agenda aradi mi Allah da mani kwangeda tanan ya kuntere ana ko da mumuna yugo mumuna ya gade khara ya kuntere ke ngure ni haramin ko ni baken la kenda walle de Allah ti haramin wono kama abundi mara kenda walle wi nga angen keda abugunda ngana maka hay Allah wa bakai Allah wa kalli Allah wa nyaawun take Allah wa kalli nyana anta ho buguni ni maganta himbe go gemi Allah Allah ko nyana ima ho yo ja ko yati maganya kundwa kentan anyi mi anan sabu kerna di kebrenga asalatan nanti adageme ay agemu yenda agemu bala o kenan nyi mama la sireni dum mundu ku honna mu be hage bonon dinde suga ndari bone suga wadi e suronde gaben kawadi kengana lunganda nan han kita gaben ngadi hingana lunganda anduna da Allah khara ahusre na tutai na nyatai a gaben ngadi hingana lunganda keta honso ke mo wadi honso akamanyana wala yoki brendi ana wala yoki srendi honso amba sene mi gorondi se siren ko ni mi goro gadi hugure ko na yadi suge siren ko na yadi hugure ko na yadi orna yu na ngora hiji angena abiyo gadi ngora qati soni angena abiyo gadi ngora gore mundi angena abiyo gadi ngora fasira gondo jene yendo dolo minenga angena abiyo gadi am pay ga tawo no kubede ko siren tawo ken tawo e hugure ndagay yandi hogure ngo tawna de ken taro en kabana aso ke mo gori gana bismillah ke birenga amoni ma ton koni ala yanka kube no di gani mo gobe de ke birenga sire mi do yalla ko kundunga manda kundunga indo go ayanun qara ko mo bureke kamma ani halle koy ani du khorondi kin ko nadu bun harsi akenyani awa sanga honu kudo su kitabu kudo sanga kitabu ari worni makka alla kallenga ndaka da wi halle koy ni awi di qorondi ni ka allam yasma an wotin koy amamu yime anna sutanyana ataranum bildi fabashiru rasulullah anna nadritu inni ti yangan qataya aken torandengani donc ayanda koy nanta ken koni akbare mbono o ke mo odi kannun qota ko nagabo serembate aya nga ko yin tanken takem bono ko aya nu memma yang kasere surihina na diga men jonko yai ma kara kahiriya kibran hiwo kundo konam tin nadur meide angana me kibran ha amma gotude bismillah adiyam benu kunga tongonni iga golle posirunga
ati arjanna nema arjanna kan kundangani dumanu niya arjanna di وعد الله alla nyina nyani awtunnya ni de alla gati wa nyana tunnya de وهو Allah taala ayani nindananga ayani gimun dindananga aganda Allah hirun kina wati mandinde kim mo bani ga anda baga baga ndenya alwa'id gongonde awati mandinde gadi fabashirhu bi'adabin alim wa'ada Allah haqq islam surun qalli arjanna khalidina fiha wa'ada Allah haqq وهو الله تعالى العزيز ويعني نندانغا ayani gemu nindانغا hakim nyena gana himbe wara nokobe ken siri noni agar himbe wara botebi an siri noni akemba yani ken antaftana bismillah خلق السماوات كيف الله بمقدون كيا الحكيم العزيز akinyan tagandi kamununga بغير عمد nani amanya ti e gondamay ترونها ago kengalli de ko yagena kamungu ndamanga ko yagena ataruntenga ke agama wari kinga ko ina tantaya kembale kibira awari bismillah وأرخى Allah taala sirindi munyendi gide sabatin tonga ko sabora munyen namma nyogo anko adamare muya bale munyeke ogo dingira be sisanga na tagandi nagatoy bani yani sellanga sikko sunu jinye a ko manga na yokem pa awa anga be waren pa jinga na kollem bi hinda kama aw tala kunde na wala song nyina maganya kundunga Allah subhanahu wa ta'ala atida gris watun do ngara kama kibida kunya na jitana na pese na nyurondi no kuntan no kujitana ama wajibi akamaina nya nema nyana gara nyawda da ken nema na kufa akamu ngaro yimbindi antolirin na munyen kino ya anta to ko yangana jingure nambu kembale bilinga ne gan dara hakabe ya agonda mango darno kem pakya aw gawono kem pakya kamungo ndama ara taronde ani bidaga be wutunde ngamo liritike ya sawana ga hakim aziz arawo wahin su gemdeni bismillah وبث ati Allah taala yang sangkendi awang muni fiha munindi من كل دابة gilli daba besuya وأنزلنا ay wa annaka hamdi wa anzalna min as-samai ma gilli dawa wa bassa fiha min kulli dabba asankendi munindi gilli daba bi an hunwarde su na sankendi no qusu angawno anyango saka warde ngoy وأنزلنا ماء ogo tunga nyankandi jiya bakka awata bulenni ogo senunni awangunyendi gilli senu honnonen suka mandenga kem paramparenga asuka homande هذا na kube hega ko kamundo munye na gamundi jindo funti honundo aru taga honu خلق الله ko ani alla tagandenga de فأروني alla taga honum bay kebelenga makanko kharinke kharingarindi ماذا awa manineni خلق الذي bati honum wara ken taga ngani alla tanai khari khana khallen ko inga ma isfal al inkar aja wara الظالمون lakabanugo في iwo دلال sammedi مبين isamin bangante anna hobbatu taga honta maka kamenta maka kamunta maka munyenta maka funti honta maka kebelenga ken konton tenni de Quran daiman aw munyen konnoda Allah hi qorini mi aya ni wonda Qur'ana di agoti ni munyen mununu aya ni wonda Qur'ana di agoti munyen sabatin tenni antamu parce que aya anta mida bikum kiro munun qata unta bana al mailu wad dawran arabu kan gunga wala tugine gambara
o islam aqidan ni munin Allah tagahunga Allah da qaja o da kuma Allah ga Qur'an da mu be na kin sabati na ma kin wajibi aw munun anta munun Allah makin kuni amma ta wunyana amma ta antanya an ga ta munun anta hobba kan islamawa an ga ta anta munun anta ka pas islamawa anta mbaka islama wuri anta londi asabati ndendo akatanden su anta londini anta mbuni digamen gaben warde me hadhihi alhaqiqa kana haqiqa asihin gaben me kana haqiqa munyama mununu anta londini islam wura anta mbuni munyenta mununu anta londini anta mbuni munyin Allah ta honi Allah gara jati oda nema be anime an ta kinju go bakaisa kina wona kahiriya ba su riga be ala kuni digan kurmo ni ay o to anunda wari ko be o to anun gollengan kibe ya islama on tasur no himbe halle ina tarunum paka ken himbe go islama ko mburo ni gana yo tarunum paka na ken dum gara ko ni mo be iwatu kenta allo ni antambu ni kiya sabuni sedega tarunde hukurum bayen la na kitabu qasum pay adiga min mun la ali mun do mena mun mpi ara mun balago me awunya na ada antanya na undaro ko minanti islama ko ngunda man ne wala akhidan ne ay tuwagun yani be su ni kallen ko na sabati nan wo sirun tuni mo be yo me kitana ke sabura kitab qasu inta me kitana nan di awangina islami wala awangina kahiri de la himbe la kiyan ngani sirun no onni sisa angabari sirega ya tudo kahiru nya bangi mo kiyan sabun ke mo na be yankandi sirega no onni sisa ke balle ke digami aw kitab qasu ni nan dalla gilli islam woni me gabari asiyamon bo tuwadan suri rakelladi dinan su tuwanari rakelladi himbe ga sabati ni ar himbe ga qata nga kum pogabe kallem piti nanti apa mi awallon ni wala ma wambundi ay tuwuni anna suru ngara hokkamma angara tu mo be angara famu mo be wa ko ni ken sabula ngana ndi aw tokkini aqida nga ay inta ko ni ken sabula kana kitenga ilmiyan bismillah wala qad a'tayna luqmana الذي أغتن غندا لقمانكو hikmata أيوة تواونا هندنا an لقمانا تواونا هندنوني تواونا هندني تواوندو دينا كني دغامن يغوي هون دغامن دو كيتاندي angana ko bani anda kita kini dغامن يغوي Allah tuwa gondo dundenga o ken diga min yugo noro nyuwani Allah ga nakin serebe ya an hinu ngalitai komi an wo hingali mo be tanya renga ken diga min yugo bo kenya sabun ta komi a manan gabe ni annan na tawayen tuwa gonna hande na so ken no ngai tuwa gonna hande kemi a so ken no kila sun gonda to be kitai ken to wa suligini Allah ora kikini luqman an bollo ko wanaga annabi nimmi ni wa walla hintu wanani comme Allah gar kebe gadi
aka digame ngono jaman po gaben koni kunti hinto anani amma ikrimatu do sha'biyu kunti anni minani ikrimatu ka gani serebe islam agundi aro sha'biyu gani serebe islam agundi ini rakam paga himbe da lenge magade kiya sawuna kunin tengo serebe gandati lokmanya ni alla waliya basintadi angati anni min ga basintadi kini oku aqidan al ashariya angati wolin yani antan toron angati anni min yani antan torno antan mun islam agundi akiyon kundunga khadara kundunga zul qarnin kundunga isro na jande bismillah an ati ku yani wata dangane annan kufanni la Allah ta'ala dangane wa man Allah gar himbe nyanda ke bilenga kufan dada parce que man sauda Allah la asugandi nan danna gamundi anya annabi nyimi walma anna gamundi himbe ina ya khalifa ma walma anto kunuma adi khalifa woni mani atangu kitini sirundo me na ga titonga arqan njabi ati awa ginde in kamangarin sugandi nanti min sagongutu awa ngina la hayan kona munda nga sugandi gantadi awa kebiringa anna kamundi alla gati himbe nda mu gundu ngete nga gati ngonin sagonya wutu walla ga yamunda ya anintindu walla kite kutedo ke ya kenta benga beni al kayna kanne jambi adi andanya kundunga nga to Allah windi mana andi ndema awin tangana malikanum kannem mu waya ganti yade eti lokman eti mani sabu daga ati kite atantanne ude ati kiti kutana ango place be ayang koto place suka mantenga aya nyaminta suka mantenga be surina nyai igo noko garandendi garen worni awa munda angena ya tungwa tungundendi tungun worni ila tungun bosa iti garenga awa munda angena sagiya antanne ude angana gimu sawaba nga awa kebrenga anda gamundi aywa anna kisi aga na killen futaka ke ngurna anda arjana killen futa akumna kidgame ko ni malika non ga ya gentiya adi serebe ga na ya duna di serinne ya am pasanda anna ya duna sere khore serebe ga na duna sugandi lagara kama duna wanjara bini de wandar lagara kana kita aran guddigan kandan tanura malika non lalumu aga kenke aga ni gilli kenda ni Allah da hinto ko kini aga gribani adiga men sunya ku digan dambuya kim pallani ida wala nabillahi dauda khawre khalifa ko kebira kendu ngetay ke sabuda luqman ni dauda de mana anya da ngane koy ministry basa hinto ana ngeni Allah yimiti oda hinto ko kini ke kane ani lihindini musonga ani nagani ni musonga aro ko ganda gemu aga kuddigan kaba konto konni gen nagana hulani ya awti yaw nyani dere anda ke to kamoga awti tungun konne ngana kininga ado duntenga ko na bugundi ti yarenga ado hibe gama baganda na ken to kono kusikana kini Allah yimati nin sawongutu ndal dumi nday wi nyana hangama gore andi ay argen to ngonne ngadi ay to ngonne ngana kini aro na dundinga on timmandi aro himbe ga ma baganda nan lato kinga
عظيم عظيم وتيادا غني الله كوفا غرهم بكنا ومن وتيم من بهم أغا الله كوفنا أنما يشكر أو الله كوفا لنفسه أكوفا دنيانا إيمان دي أنا هو كهمغا يم بيغا أغر الله فسرين الله تعالى الله كارين تنغو بكي تغهون سمغا تيغا تنغاني يقول لين سودي وركي كادا وإذ قال لقمان وإذ برنسما لقمان وقتي إرين يقوندا دي لقمان أوير مكي واجر يا بني يا لمني وندك يا إذا يا إسفاق نالون تاهم بي نمبيني أخو ما نتيم باودا يا أبت هنا عندو دروندي يا بني للتشفيق بسم الله لا تشرك بالله يأتي من معه إلا كهيت على يدي أنا تهلا كفيت على كني تنيون دنيا أقورن دي ووصينا الإنسان كيرا كدغا مساودا لمن ساغي بكا هلا كفيت كتي هوا ديننا كني مني الإسلام أتي لمن الله كان نتيجتي جاغوندي تنون ورنانا na to amma na gulen ngara diga na ko wondira lemme to ko diga na jana janunga maga diga nyagalla nu de jana jan diga yi aw seren simani lagare nyagal diga yi mo seren kanun dini dunadi lemme maga nya angan konton take gammay de kam mo di kanana nga gamma ngo gilli aw qasana anke mo kenkene gamma kata gilli na Allah hingo anke mbi adamare minga baraje nganda nya gamma kallen ko ni ku fandini anke nganda nya baraje nganda ken kata anke makata a kimgure ni hari gamma nan sahin danga masi ken nanya de adille me maga tubundugundi de anna to kalle a juntalliene de angana junubu nyabbani anga to allo alla qosendi kusaga sage sendi kara wakati tude adille me maga qani anna gamundi aywa maga qani samun tembi nyamagondi de anganda kinya bani awngena yagala ti samunta ngolike ango kuma nan dunga tikinga ke sabuda maga nyanka palle may kempalle agollu kubenu ngani golli manya ndonga awa simmana ti anka dunga ndemo tay adille me ango kanna allah de ngamma andu koy serunga tango kanna allah ku sawura ina ndaro de ma kinya de na nyang sondo men bureni ma ken dabar de kanu allah tan duya kanu allah tan sondo menga lemme adinge wuce man nimsihina nan din kuru inda kalam basa digame aganda nya goro kulle nga suro indi anga nyini nan kuru ken digame ya wona kanga kebira serengo se amon nimisina man ni ngarake ko nga nimisi manna watinga kuru ay ken takabana nya سينغا سورو موغو اكورونا كانغا يا بني اعتزل الشر ادل من لا تبنيغا كو كما يعتزلك كو ساورا ابونين كان ولا تنغا ان الشر بس ابوني اتاغي بونين يرادي يا بني لمي انغو هيمبي كوناندا توان تاورا انن ديغانو anna hintuanu diga muntirinka anna to Allah ta'ala awoson don karanteng ngarindini ti hintuagun noronga koy mogombe ago munye kanteng ngarindini ti ji ti kamenji ngobe inna man kadaba anna du garen to no de serebe ganda gara zahaba ma wajhi a garen wo sere awa angi yallo gono de musa akhulquhu kasura garante ala garante mbaga harangana tungo tabe sanda sakai jamao jama garante be gono giyantai harangana ya asu hangamanga harangana ya suna bure gumenga garante giyantai
ومن أتي مبين ساء خلقه كن جوكونغا بونو سورة عمو جوكو بودن غني حمينغا بني دي باسا مان كان سوغان دغري يحسبون كل صحة عليهم man kan su anda gira nga semana keta ko ni ha agu ko ni khalle ngure tu saw jukubure aka man paminga benni de ngan anyu saw denga wandui ngo sakana ngenge inati ke man kan ngode bendi anga dunta kentari nta kamantu nda sere ka hunte hangi nta ka wasudi am paminga benni de aka man dalla hina kurtu urondo kiye kurtu aworno boden sudi abaka boden sudi ahla al-asl ونخل الصخور adille me na girin penan gana baka awa itende dingranga kenyan new من إفهام من لا dinan tango sere famu dini sere be alla gamata ka famu ya kanne maka يا بني adille me أرسل رسل maga hare maga amparenya awa samunte de فإن لم anga mahin to ana kita na qisu تكون رسول anyi men diga anyi me kendenga baska ana birsana de يا بني لا adille تطع me أمة غير maga wandi tumbare nyagi de وتورث البنين angana kenya analle mungara bada sunonga basa tumbare ke kamanenya kumina alle munga kebrenga ma kenya anganda turna halle anyi me tumbaru nganda wandi tumbare nyagi ako sara watinga andalle mun kita ampo hede amporo yoti mande alle mun bay wandi ko munyaliya manna ke kunyoyi o bani de ke sawara ma ke dabari يا بني يأتي على الناس زمان atille me wati worni kinye لا تقر فيه عين حليم adi ken kodanga nore yaren ta qur'ana الذي اختر المجالس jamballe wadin sirenga nay nore koni ira to hulan ni nore be so kawi du qoto ihimma kinyan nga wati wo ngene nore yaren ta qur'an ulana kalanda ko sa am su wasu bonondi am su nyam namma ulana kalanda ko orke nan ga ten ta ko ni tam pinda kina sire ay abba muri hunda kenya wala ibra yuan por monso farasa su kim pati woni ki maki again wala aywa يا بني اختر المجالس على عينك adille me ango tawran sugandini an ko man nyaga hunce ngalla mo gobede an tawran kana sugandi ke mo godi yani as-sugandi dinan da harta haranya galle menga أنا رأيت المجلس يذكر فيه atanga na taw dingra be wadi ga Allah hin konnino عز وجل Allah be ga ndara ga kala mun ta taw ka pakuma إنك إن تكن عالما anga ndai to anai an to agunda annaha إن تكن anga عالما ndai samunde يعلموك inan kharangundi فإن يطلق asikandi Allah taala ga na yingi awa Allah hin koniran jaman kamati hinne beya معه ay wonan kita kebirenga Allah hin koniran taqura kebirenga na hanu sikwai anga ndai hotu anna jidi anga nda hotu anna tui Allah ga ndai yingini kamati hinne be anna kita kendi Allah sallam arkem salim goni ati taqura sire Allah hingo konni nokobe awati kem misali aw ko anga nda taw timasri gaga nan tate haranga ma hokobo annu ngone mo timasri ndi aywa golle no gondi mi horo sank na ngira mi ando kenna diga kan ngan no kubren ta we Allah hin konne gandanya no ko biya ayo Allah farande ngana ma ko to buren goni wana ko lo ngana kalli ko lo ko hina ona kem babu yedi يا بني adille me maga taw dingira be Allah ganta hi konni nonga Allah be gandara gan kallamunda إن تكن anga ndai tuana ya antu agu mannaha anga ne samunde ya anan jidi ne qawya ko nyede ar samda ko nyede wa Allah ganda yingini ikamaka tibutuyenga anan kita kapiya de kibira kutar nusikwali Allah wa sallam ayangati kimin tawra ata misali be gan tin hakarenga taw ko mi anga na taw tuntundi
andu gonen ta timasredi yimbe pren kanye ngan kitin qarum bini awan ta nyindun dan kitin nyindun bini awan ngira men nyime bini an taron mure mullehe andu gonen ta timasredi an yaare mo abosene yimbe o gebda nga azikir nan tagon no kuya Allah bi kan tan ko be Allah faran kara misali kun tiya sawi luqman di taguran ko ni ken sugandi dinan ta haranya galle men an kitayen dan segen so tagura silen tagoyen an kurin dan yang kayin so tagura bunen tagoyen يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء adille me ma sigi serena nyigande yiga maganta kubenu ga ukanna Allah فشاور في أمرك العلماء بس من صبر الله جي رميدي ما البر والتقوى الله كان نغا ناني غنيغا كبرنا عند ديما الله كان فشاور في أمرك فشاور العلماء adille me ahiga dan kita tuanu nya shawari في أمرك an pinundi kidin kita kamoni ina Allah kallen kanda ina faren kallen kanda ina bus lekre munna kinanga aslama on sharia no gondi يا بني إن الدنيا adille me dunani hanju penye de فقد غرق serigabe to ga jinni de فاجعل سفينة kebirenga فيها تقوى ngo kembe ko nanda ngo Allah kanne nyana an dunaron kudiyen furenga حشوها الإمام kebirenga anne gamuni na ahure ken no paga limanan kaunga وشراعها التوكل kebirenga hure ke anne gamuni yirame be go fuunna digandi kebirenga anna kenya besi nga nampim besi ndi Allah لعلك أن anga ke dabare lemna yugonundi ango kisini wadmaron kudiyen pangi hokabe to ware ahurenya Allah kannenga anna huren no paga limanan kaunga anna wurundi honya besenya Allah kama ken wurundi kanu Allah anna limanan kago anna pigin Allah angana kenya dunadi anta to ko duna hangendi an sire wo kine lagara ango kuteni ango arjanna يا بني إني حملت الجنة adille me ngeda giden pena ngutu ndam mi rabinne ngutu فلم أحمل شيئا ngamma ho wutu awanandi alli kennan qoto tagallembure nga tagallembure ni de وذقت المرارة anta tagu an sigi anta siki an tumme anta tokono wurondo kiyendo wakatin su awda mbatte tagallembure ko dabontay o Allah farandu wondi agabe te Allah nga nyagana annin kisindi tagallembure nga hadari yendi kem palle ko ni guppaw abadiya tagallembure ken takoto masa orni jiri baga me kama kem baga badiya ni awra so aw sankani awra dabanu mura aw sankana digani wucine ngodo taagura tagallembure Allah farandu Allah ni kisini himbe kesre hede asay وذقت المرارة atingira hoqqatin temu anonen su وأشد من الفقر ngimma hoqqa chaqatemu agan qaqa tonta dina hatagin dawo ho ndamma kemburen hatagin dawo ngabin dawo si anken sago sunta ho wodi harban ndamma angaro harban yana antali ya bunay adille me إن الحكمة anna do hintuago kenya na miskinun tagundi tun kanyugun tagudingiranga de يا بني لا adille me تعلم ما لا تعلم maga aywa anna gamunu hoqara anganta himbe gollini manga golli ti hoy hina angara ken qara ana angana himbe tu kata amla wala kurma ngutude angara himbe tu ken golli hina Allah fa sallallahu alaihi wasallam in yakundu ya ayanga na qara iwa qarn ayanga na yanka iwa qarna natu kebreng iwa gollini kindu ayabani qarna maga hoqara anganta himbe nyana angana himbe qara kenya hina katam daga bani hana qara e kembali na nya qara kundo na wara e kem misalin ti gandi ya qur'an allati kem misali
كمثل الحمير يحمل أسفارا وأنا هرين تيغان دي غابينا أنا هرين تيغان دي غابينا أما سرنا كربالي هرين ترنو خراموندي أسرين ترنو خرامودي نا غابين توغانا كهما مي أنتانيانا أدوكين سوامبان يا بني إذا أردت أدل ميانا يا منا أن ماري ما أقول لاندو سرنا هنا تعذبه أكما مبوتون دي هنا دي فإن أنصفك أبوتون غاندانيا تلمونتي كبرنا أنيام بنياني إلا nga butunten koni ganda killengara la tay maga nyambi nyangi de basana harmare men nga mo mo wango butun serenga na tanda butu bane kebrenga mo on serehe killa to kinga de basa aga na gaja anda killengara awa kebrenga awo le gan hatin ni kamaga kahu basan ka wonan pate nga sero sere butunte anda to do killembate kin ka manyami nyangi إلا فاعذره يا بني إنك منذ نزلت adil lemme gillanga ri dunari kota bede gilli ken kota anda am palle ko dunai استقبلت nan jon ko illa gara ko ni gillanga sare kota be haranga na ubina sine kita gillan sara kota andu la gara anti ta dunai man sauda fadarun anta ilaiha tasiru basayati kabe anga kamonan trekatai أقرب من kenyan tinta dinan dango ko nan bugu kabe di basay kyo ko ne anga nda ho nyanga nan diga bakadiya ke qallato mo wan ko ande kataya ke bilama kullu atin qarib يا بني عبد لسانك أن يقول اللهم اغفر لي adille me annenen do mindi awa kafar gesumundi nga إن لله anna tu waqtu ni wa Allah ta'ala ma لا ترد anda gemu kinga anta sagene de Allah ta'ala waqtu ni wa ma digami bende gemu kinga anta sagene andani andu mindemo astaghfirullah astaghfirullah Allah ganda gemu kinga Allah ganda tinya hamma kinni kinni mintenga de kinni kinni mintenga kinga manan taqan surud nar la rasul يا بني إياك والدين adi dai adi lemme ngan kabana tambo utiyenga إنه زل anna to tambo tambo ngo serebe ya kiyendi ado logonta ngome وهم الليل wurondi ado hammingome iba tambo nyana kinyana kiyendi angenda an tamballe ma khore banandi ara anda garen ko tangoni tongyandi andi yongolangirne wana an galli nyan kadiri iba logonta ngon kam anda killen rada andi aburo dori an sehenda wala sehenga made uronde ga ngana simi ana ko ngombo nya kandi tura ma tambo ngutulemi يا بني أرجو الله رجاء adillemi alla gigi ya لا يجرئك على gigi معصيته mo be gan tan sago ni kutainga annan kanu alla kay kanneya لا يؤيسك kanu mo be gan dan gigi dan kutuni alla hinnendi an to ko naganendi إلى غير ذلك من قواعد digan sugandi do hayde عليه السلام adiga min gabenni adiga siren gabenni mo osru kisiyenga kama bismillah ووصينا الإنسان adi oda sirinne wasi بوالديه ti saranum billiya حملته yani oda sirinya mari nan tani saranum bil duare mako man sabuda adi amada no ligi وهنا lahuye على kapallahuye no lahuye jalam paqatillahuye sarawatillahuye wahanan ala wahanin وفصاله adamare kewlen ahatayen ka wuce fi amain ila kinya sino hilli nogom pakken na himbe kibra ken kutenni sugundi wuce na nogom na yan kasutumi keblen anna gamde awa sino lege manmi tampilli ado kasunati angana kasutumi bugadi ato manmi amu jati angana tumo bugu tampilli arna za to manmi awa kewna sugunni mo ngane ya kasuka bi
anakem bu tampile gidi akutene sugunde no ngana qasuta mi anakem bu wadi akutene sugunde anda tamudo bane wa kala keni sharia sugunde mando hawinga mamme kita limmem pata binda hatani balawndi o kebira ke kono duki agar himiyan no wondi ken kuten sugunde ken duki ake wuri hedi di limme ngara ken pakke khasugude ay ken kite worin kane ande gimadi limme to ragantadi di basiya limme to ragandari la budda minhu ma ga gimadi kha la budda minhu ila kasino hilli lemme gillin nogondi makata ke wuce amma tan kamana an ponsu warakin kunan dangi an ponsu an soron gombenye ni an yigaranye ni an kankaranye ni an doktoron ganye ni an jogenye ni an yankaranye ni so o kesu na tan kama ya sawri mambangi nyankoto mambangi nyankoto bismillah oti lemmin dangani angen nam kufandi ga Allah dangani annan kufandi an saranum billi dangani anna tullagari nonko kimo katan ga Allah yani kufandi nda annan kufandi an saranum billi da no kufandi nda annan kufandi an saranum billi da barka Allah da abakin saranum da Allah tillemmi annaka wakinya ko بسم الله وإن جاهداك باللي أنصرهم باللي قال عن نقي كم غني ما أنه هلكه تنجعل لي توعو كمانيا أنك اللي مدى بي تهمبيا يعني هلك بيت وأون تادي دلين تادي ولا تطعهما ما أنصرهم باللي بتكني لي حرسا أو واجبني أني ترلم معه إدنا كتيني تيمغسرنا كن واجبني أنكما indanye nge mo dunam pinkoni awajibi annan surida anni dema annan pinniya annay wutu en wajibi an kam ngay ndangara hoy kebi kan dagi mi Allah yi ken koni an ken to kon o ken to kon wattabi' annam bati sabila man yemmen killenga naba awayemu benu ga sage kata Allah taala amma awa saranum pilli bil bururi o ken dabarni mi ndangara hoy ken sirega ma ken dabarde himminu ga sage kata Allah kum siru tokki do kum badde bismillah summa adik iga sage katinga summa adikem balle aga ta saga dingiranga o katinga Allah unabbiukum kinna khibari tihunga angungani ago ken wollini ya bunayya اتبع سبيل من أناب كن يامريني بالوحي الله سبحانه وتعالى عرب بيسو يامري وقد سو أنغون نكبي أن سري يامري بدو هم بيغا ساقي كتا الله نتقدو الله كم سرم باتي الله كم غرم باتي كن عدل لنجوي اتبع سبيل من أناب سري بيغا ساقي كتا الله ني هون سجمني الله Allah khidmande Allah batiye kuma kan kawo awajibin okutun kama obe ga mi me baga on to kidiya halle ittabi
ma sunan kan daga ne wonde ittabi otna batu daga kanu won aram kan ni o ni ke ta batu wanani babbati be al ibada kinyo Allah bana da bal al ittikhadhu al ittiba'u at ta'atu ko Allah da yo Allah ko musulunda me sunan kan ne wonde ke sukonni onati bati ngira ko si zanti allati bati ikomu ko mbenu ga sage imbe ga ndamu na ya gambu bo kena dinga kena tingira ko ti allati oni ko mbatu aha ko munta batini kamane yayi al ibada lillah wal at-ta'at al ittikhaz التعلق والاتباع لله وللخلق الله كمسرو كو كندا ميغوس هي قنم مغون ارام كان ني كون مون تبانا مغوس هي قن غودي اوت ناس واتي باتي نابتو كماني لله andamuna na yaga bugundi wal manda yaga to بسم الله يا بني أديا لمن إنها أنا تهنجانينا إن تكو يعني هاي الساقي كتا لقمان الدقامينا آية بين هاي السيسا أيوة أدي الله سبنيهم وارتيس إسارن بالله وكم آية أيوة كن ينقى الله فارن صابن ويادي سعد بن أبي وقاص نانكو أكبرين دانجي أغاتوبي أمان جام أمبوغو سلاما غندي كم بالي إنتا يغني إنتا مني إنتا نسراوي من كرا أراجوبا أسيكي كينا أنتا يغني أنتا مني أكرا أوي أكرا أوي أكرا بدو سكندي أكتي lemen dati ma ati kamen nyonki gandarandi aso baka ke mo di bane la akfur bi muhammadin aso baka bane genta kahrante muhammadiya agara tunan danda baki kallin kama ayige amini rasulahu adi kenda ko sulen jondi anga wala ngo simin himi hosre kendi janga oro hon sunyana ansar na kahiringa ja allah balla ansar na kahirinda hon su yaw mo ke sauda aya nyangati ayde kemmo allati admari me ansar num billi ida nyamari anna sonta o nyida parce que amma gran no ngutu mo be kere ma kata hatande kebrenga nge kufa anna sarnu billu kufa ngaindanga jibisa anna hilla kapene da bare kenya togot ngamma wa akute wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan kebira anna ngullenya ittiba'u subul man anaba kindi lemundatu indati anna ya kahiri ya ma kenda bari indanga ra kutenga kenda bari ngayimme ko ni dunam adamare mago anna de makinga dake aya ge yang kasabundi kinga ke kota konun sage kata Allah agari Sa'd na kumbatu Abubakar yimme Usman Talhat Zubair akin Sa'd yimme Abdurrahman ibn Auf kugura Allah fadan kabaren mu rikata Abubakar ya ida Abubakar ay orkata angen sagu yugo ke atinge sagai tungundeng na ko himbe ko ani tungundeng aywa
itange nga saw himbe anga himbe ni tundenga kendi o qasagai o qal tundengin Usman Talhatu adu Zubairu adu Saad adu Abdurrahman ibn Auf ido Abu Bakar iri kata Allah fare kebirenga itubi kebirenga hana ni binura kutun sama salama ngwa kwani nga koni warakle kinni Abu Bakar yayi kebirenga kuslisla kinni Abu Bakar yayi isago serenya hina na kentirni kinga bi sa kin o khasay wono hon sunu sabunye kon tokin meya Islam ang kono ira tu sawra ng Islam ang na me kan ke ngadi sireni wa mu ce amma wari ngam ma nguto be go kinan an sakai anda ho kanda au minan ira ken o tida woni jolo ke ba desisa iwa munana ken sawra o ya buna o ho ma saw me kari o sun kuti medi ikuni mego mowe iwa munda kana onya kunno iran ke gajanyo ke khatir ke buren mosir ke buren de andai gara ho nya ho bu islam on kanne maga ke bana buren de bo sa kya wi maga sisa ina kya mana kya golli sisa mosir dinan ta hari marahanu benu gay maga sharnu benu gay maga na sawra mbu oy me durundo menaga na mi kanu mbu oy me durundo menaga bo sagon golle mo rasta salam l'islam no mbu ke kongondi on to o me kanu yendi on to o sawra gondi me kama on to kendi bismillah يا بني أو ساقني كتا لقمان يأتي لمنه إنها أنات هنجاننا أتي جكبري أغندني أو هنجباني لنيريا للي جاجم بنجنا أتي كين جاجي هنجغنيا أغاو جنم بينني وما أغاو كمونني ما أغاو ونيني ما الله غري تاي هبري غندني أنا اللغو مغو أنو قل لا تمغو لا غرقوتا الله ورني تاي الله تعالى لطيف ومغين تنغنيني او ينغانيني اما مغين سابودا اوا بوندي اوا نقنتو كن خبرتنا اروابو موما اوا نق يا بني ديا لمن كبرين الله تعالى راجب مني الا كابين تونو لانغري ما كون تونو جوكبرن تونو كبرين انن سدي parce que salli illa kapen no nantana langere mem batien dar bane sornada Allah sallam ati akoni langere men na himbe na lugara ana kenya ta lagarunni jahannabai Allah sallam ati arjanna wo manun ta nguriade serebe magandi ta ngure utu annaro arjanna andi tan sawa arjanna gal la khinga antar jukubure anga na jukubure ndabari anga na batiwo batinya ambara yongo wutini aw kinni angara seribenu toroy kendi aramani suro arban kinya sabuni arakusi kikanda nya islamiya hina anna ya duare mi anna gulli buren togon kem pagatin ni an sallenga wanna ko aga wanna hana wakati be ayara ko nan gimuti kem pagatin nani kuma sabatandi an sallenta hana bismillah wa amur anna sallin dumanni anna nyamarinni wosirenga anna patanni baka hokore maga baka hokoni dem maga wasbir anna sabari ho kamma kingaran kita kere kere maga nan to do ki golle ho garan kita nan sabari agri allah ni mewa nyana bane genda surono de anna surun warai inda surengal ni mewa to kono bane kem man surode anna surun kabay inda burengal kengan yamare an yamare tanna nya an yamare anna surun yamare an yamare tanna to kono
an ñamari xanna surun kabay ko suni amuri awati ngo kiñene alaykum anfusakum awati ngo kiñene hinga nak ne kem paden awati be gebrenga besu hiwidu maka si sere golli buren tan torno kem padinga himbe gari golli burenya bismillah inna dhalika adu hayra kubenu golge من عزم adi الأمور kwani hin sumbonga de anda sono himbe halini kwayde ma hillakahi ma langri ma hoburenya annan salli kuma ga munda maga mobe ko sirenya annan nyamarindi o buren togono annan kabandi annan sabari adi aganta sono himbe halle kwani de bismillah ولا تساعر ja seri angenna ma anna maga mileni خدك an kankambaranga awa serunda de ma an kankambaranga ko serunga de ولا kengure تمشي mani dundaragu ado biccandi mbalagu mpa mintadi ado dundaragu kini tasawurna bil khad inda himbe kala ban anna nyun ko lon hanta tengo ko ba ke dabar bismillah wala tamshi anna ma'atrim munyan qadi jankan wasana gananga إن Allah Ta'ala يحب anta qadini jankan wasana besuya aro wasana gani yani jankai kinni tremo wasoy ken tuintinni diga mendi adu gollen Allah tay ko manemunda bismillah أقصد anna yan khamo ati anna nagani gankako في مشيك an trendendi maga gidi maga mulli nyoga anti khana nagani gankako annan tere bis sakina wal waqar أغضض tere mogo ado tere la ado nagani terne maga mulli nyoga anti maga faka an tere nya nagando anyime mogo be ken tere mogo nagando anna ken dabari killendi annan tere do killen tatena abange be gantanya na basia maga tere killen naganendi maga tere ka killen nagane be digeyo na basia anyime maga walma killen danganu maga killen ni besu ka hunye yani entre ndi maga sere toro entre mogondi ara entre dingrandi as-sakina al-waqar hina kama wa qadul anna maga yanqani من صوتك an qannen kai maga henti serunyi mendi إن أنكر الأصوات basa digamu awa qannum pokoninte لصوت الحمير ken ni haren qannen nyide ken ni kengure ni ginde hente nya serengani e haren penti tari nga aqanne gelli goda ken misalin hakare misalin kebila hente serunyi mendi ken tali serunda ألم ترى alam tara ya li angem ma hayindiwa أن الله Allah sallallahu alaihi wasallam e aka kon dengo sahaba no mutini to ndey do Allah faren batte to go modu qoto on tanyornadi aka hayga koni ayam maga to maga tawndi mo buru o maga murondi mo buru wala kunna mek sana xamo aya nga kini parce que hadith ki akoni kibira akin kan taw kin jabungan kibiya ay kem mo he ay ken tere mo be nyane kinna ken tere mo na gando ni aken tere mo na gando ni kinga kibira ken ni gemmeti an kunya du ko to yenga kibira ken ngati an anyime mo gondo anyime ambe go terne de awdan kinyi anyime tere mo na ganda mal sere kalle de anyime kalle ma diga men jon koy kata awose hen kon ni kebira nga besu mo ngam kini ngi ho taynga kini po mulenga kundo mena ga kebira ko kini dabar
basana ki hadise bana nga na kane hay aw ke digame konni awotine tigem pagati tanga ni alla fare ngotrene ghayru muktarisin hara kilun tado idan ke tremo batte ka anna al arda tutwa lahu tangotini imana munya gusada inda digame ke ko su imo ke ko o ko tampini da batte an man do ko tan tanyor nade ngahara yi min ta su yok manan tere annati ko ina munya gusuna da ni kenga ko ni kena ken tere mo na andoni anda bugu kendi anyi wa tunu kanandi keta ay meri so be keta mi angu ni meti lam yaktar sila da yamari mo besu kama antere mo na ando annaka ni da bari Allah farin mulle ado Allah ti unta me so gani fa ajju kunni qur'ana yayi fi harakatihi wa sakanatihi bismillah alam tara donc Luqman ala quoi koni ire menda wotin Luqman anire men tagundi na waju na sumalem baga e menenge hunje aga na waju ne bane koni a hunce bane buni ni anda waju ne bane koni a hunce bane buni anda waju ne bane koni a hunce bane buni masumalem pakam menenge hunje su woni atillemme nda ngaju waju ne keta haranga nda gidim pena ngaju kay aw karne are men sunno men ka ko saka kare intaha niwe adam gun diga mu ya sankin demo diga men sudi no konsu Luqman hikma angara ko awalla kalendi e Allah yi meti ida kine Allah gaji ne gini hulani ken ya sawa digan sire suwanga na war noko wodi ti Luqman ti kuno ngani da Qur'an yi dalin woni gara kube gunu ya kim pay kwai mi anga da kutu yi gabe hede ngam manin ta kudi Allah batwa bani ma ya langremi ma gulle gurinya annan salli anna yamari ndi hosire nya na yamari ndenya hugulen togono anna kabandenya annan sabari ma kan gambaran ko serunga maga waso serunga maga dundura serunga maga waso serunga anya on maga hendi serungi mendi amanya anno Allah na qura anna saranu na qura himbe ga wajibe nga anna nya kumunda anda ken dabari ina nyi aga ho kana suke no wadi bismillah alam taraw yalli angum ma indiwa nanti Allah taala o diga min sagani akata mukhatibun kunni koy makkanko Allah da hon kaja ga dangane kenga kamunundi ar hozu kenga unyendi asba' ni'mahu akin Allah di neman ara yurubandi na timmandi aga kamma zahiratan aho bangante ada hon bunti asu manin to Allah gama kenya komeda ada mare menda manin to bismillah ngayemo gilli serunga kum wa farangan lema onu Allah taala tawdinani nani tuaguhi nani aywa fare kande nani kitabe ken noron dingani ku kan hinga makka yura kellono Allah pindi Allah ti anta saka ken kam Allah farenti kempe annagam ni kitabe ni wontano nan dikenti ken kitabe munir antan bo hinqani kusikay allati afarenti ma kitabe da ko kitabe be tugu yenga wakama angara ho wari kitabe konidi allati farenti nyen yana tugu yengo yana ku yakama ho ganta kudi digangolle nda Allah tindi anta farenti ndi ogo tugu no kitabu be kama anta kendi tugu yana ku akama
bismillah فإذا قيل gilli gandati ko kamanun dangani an kunna ho batu alla gara kin yankanni i kamanun nati awara o kuna ho batunu o gado ha bani kin kamma أولو كان allati hari shaytanin dai aga ha banu kulli إلى عذاب as-sa'iri kata sa'iri yangan katenga an wo dugane rono da batte an pawa iblis ko na kare allo yimbindi an wo dugane rono da batte tan pawa ni akran dilla antar anna heri nyana maro agma so lo yem balle an gitem bo akitendi maro yimbindi an pawa batte hinkan hilla tumu o bien gare oti wakati su ko ana ganda hawa batte batu yem bewu ana manni koni naga hay hawa samunte hawa kandambali imbe kitengo yibul sakitendi ana kinya ko killak sin maniya hawe be kandante ngani ga aktu inte ngani ga akitengo alla ko musulun kitendi ga awan killikata arjannai anganda kun kana batte ngara ango tunu de angana tokodo tunu dem batte ango tunu angana bugudo kanda den kana batte ango tunu tuna manni muradunga kandai allati sisa wattabi'i sabila man anab minu ga sai kata allai kibrenga tibati kunga am pawa gande ke ngara an karam wodan kismande ke ngara an ken to kono di basati allati to ono ha wono to kono ya subhanallah allati annam pawa be to kono samunte annam pawa be to kono kebe kitengo shaytana kitina wan qilli katta sa'iriya himbe ganta kande kamma tanna kenya to kono bismillah ومن adi yemme be يسلم وجهه agawi dukinni إلى الله kata Allah ta'ala وهو aw kimren nan awa ni jonko Allah batu yenga atike yemme محسن ken gani Allah bayina ko yemme ya فقد ken استمسك kamanen bay ga tigiti بالعروة ti donganga الوثقى ngani sawra ko kace ga tingel Allah ko minye ni dukin Allah banan batu honga anda kacen kita kace be lam fi samala kutu yenta da anda jombolin kita bismillah ati awahinu wallagarni ila Allah kata Allah ta'ala ومن ati yemme be كفر kenga kafira wa ya rasulullah ken kafira unna magan sunondi de إلينا مرجعهم komu kahirin do kahirin bali isu sagan no kun kato koy فننبئهم oni su kibari ti honga igada ken golli إن Allah ta'ala عليم tuwana nyani ti بذات sondo men الصدور. nur won su ko mandinga kinda be su tukana igollinga نمتعهم nka Allah fare himbe dunge Allah dawo mima dunge Allah dawo adamare men koni o be su daga mun ni dunadi قليلا ucinne ثم nka keta duna gana dangisa kema difference ngor Allah ko musuru kumura Allah kasirendi anno ko hukinga akoma buruko نضطرهم summa nadtarruhum kam balli ona ihatagni إلى عذاب kata yanga qatayya akem barakatinni Quran bali tinadtarruh kom patagni yanga qatay ha serius nga kahirin koni yanga qatay koni yani antasurnu maganya agan himbe agan tasurnu halle maganya kinya sabuni ana dike ko inda kinya darura yin sabun da ya amma sura min garanya de yana tasurnu halle diga min ko mo mbera wala ngala nan disrega karana yani kahiri antasurnu magar ay aga yanga qataya antasurnu makahirin koni ga yanga qatala gara antasurnu halle ma ati غليظ aho baratin qanaha
bismillah. ولئن سألتهم من Ya Rasulullah aw gilli makango kukuba kununga angani tirne fiyalle kanyemme banene kenga tagandi kamununga ado munyenga mi gatanda Allah ayana taga قل kendi angotini alhamdulillah tigaymu Allah da koy ay mera hujjan siginda gadu kama بل nga warane أكثرهم makafir nugo لا gabunga يعلمون inta tunanti Allah bayna woni wajibi kama lillahi ma ina tuhon su Allah dangane aga kamunni adho go munyendi aswa komi amara wa tagaho ke bilinga honta sirna nya kamani maganda tagandana marandana abane imtaketu inna Allah ta'ala atigi ayani karin tenga bakata go honsu maka ayani tiga tungang ay gollen sudi bismillah ولو أن ما ati an ganna honsu ko mandinga aga munyenni gilli ito ite aga nanya na qalbunga والبحر ibigani sappe jinga يمده sabu ato abhurin hamunyeri na jidi من بعده hana nyimi halle nandi anna kunsu ko mandinya nan sahandi Allah subhanahu wa ta'ala tuagunga ما نفدت كلمات adi الله munyen su ko mantin qalbi as ayten qalbi sapedi be ga ma ame nyirun ka hay na nya dabanga ina Allah tuagun sa adi kem mai nyana aga wonyi min din nyana Allah tuagun ade qalbi ka su sewun nan yimi honne qalbi mo himbe gutunu awo ke su dabanyi mana na to Allah hotuinte amanye tunggurin Allah hotuinte awairu musana hiya kem pam kutu hoy ke sura o nyimene nga Allah hotuinte anta kem pam kutu anta nyimene ada kime hillo ko no qur'ana bi bani ngo ande ka fu sura nyimana bani ngo na koy nan di Allah ga kebetu a ke gabe nyande sahandanu sahanden tani mana anda duna honsunya qalbi itesu na duna sapijin sunya dabanga name kai mata nyeru taga honsuna saha antani bismillah inna Allah wa Allah ta'ala nindana nyani ayari gemundi ndana nga ar honsu gemundi ما خلقكم kebrenga taga honu an kun su taga ndemmanya ولا بعثكم qoto yendo newyendi illa ka nafsin wahida إلا ma كنفس ganda nyun واحدة. gibani wala ba'dukum aga suka ganda kara aga su wundi ndemmanya qoto yendi man newyendi إلا ma كنفس ganda nyun واحدة gibani anyime kebrenga gabo yendo logoy kenni binisba lakum aga su tagande adu nyun kibani tagande aswamba na Allah ma aga su ganda kara aga su wundinde adu nyun kibani wundinde aswamba na Allah ma ba Allah la ni nga na jongiti himbe bani mukinya nya إن Ubay ibn الله Khalaf ado i jaman yugo ti Muhammadu andiga muko okunda anda fami ots ange nyimeti Allah do taga nga wakati bane onya mani nga onya hori dongindenga onya cien konturunga kem palle anna kamundi Allah da o heto hata anna kamundi awana anna kamunna qotundo hoynun taga qadu sikki no woni sere bane su taga ndengo kem muti mewutu anyi metu kununga wa kebrenga o kala bo angenti to o wundi ni qari wakati bane wundi ndi hana ngaga nyam gowe qasun na ati ndo nyeni sede bane bane suka wundi ke jama ko e suka ganda to wundi ni qasun na ati ngati ngangenti ti ay gili haranga ken goni sa angenti to so wundi ni wakati bane ke bring andiga mu yo me girni ni de
يعني الله يكون مغوزرهم كينيني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أتهونو مكة يفرغ اللي ما غنينا الله بندي يعني كيج الله تيا الله فارنتي هي أما كنا صوت أو كما أو بيجو سبنا الله بي فارنتي هندا ينا كم بقولي آية كرينا كينيا نا قرآن دادا نانتي أي نهون سو تغادومي أدو بانين تغاندي أسوان بان الله na su kari domi megam na su undi domi aro banen kalle aswan bana Allah ma parce que ayan gabelli ikika na himbe la muru bane yotini anya aya nyugudi kafundo nun parce que sehendi kinyan taw sehensu golle gabe kan taw golle suri yaqen ko biye aya nyugula ken konu wa ma amruna illa kalamhi bil basar kibal Allah da ka huro nun konni ana ke koyo kwai inda sigi hondi antinda koy kafundo nunun ko wuce sehendi koy yaren ko wuce gollendi Allah la ne nan yongiti honga adanya ko wonta kasawoy bismillah inna Allah ata Allah ta'ala sami'un ayani honsu mukananga basirun ayani honsu ngalanga ada kibi kuni aramu hayra gajabi alam tara yalli anke ma tu mawlamini nandi Allah ta'ala bil layla khatiban kami kuni kibi amma tu Allah yana wurollonni innaha kiyeradi ana kiyellonni awa wuronni ana ke jidi ana ke nagasi ana ke dehundi ana ke gilondi kiyen worni wurongoduni ara kiye nyime jatin qaja lahum an sakhara ash-shamsa ara kiye nyimme jatin qaja wal qamara naqason nyimme jatin qaja kiyen do qason iswa wuruni dingranga na wutu kota be agra jopa akata wakati koninde Allah maga ara jopa kan kota ama ken koni kotan koda ngakebe gani anyime kotan koniya agil musamma ken lagra kotan na nyime parce que kiyen do qason kini oy duna yadi onna hetay duna kare duna hin sunime ko tahuddil jibala haddam من قتل لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وأشرقت الأرض بنور ربها دون كره تبدا كيندو قصو نيمي يورني قرينتيا إني كهو جهنم دي نجهنم لم ليغتي ما كان ضنكا كبدا كني يقول لك التسخير وقع كنما وكنت غير غريب دائما الله واو كويني إيكي غولين بو تغولي دوري الله مو تغدورو كنو غادي himbe ganyana ana yime ni wasa wala kinyi me ga dangi khana kempi nyime bismillah wa anna Allah yalli amma tunan da Allah ta'ala khabirun yinga nanyani ti honga ago ken gollini zalinga wayga kebe ko nan di ara kiyendo qaso wurondo kiye ade kinoyi iwo wurno flukindi kiyengi turunni mana sina su tabane qason turu qaso su tabana wanya mana kebidanga ki alla be gara kenya de huwa alhaq kenyani awa etumu sabatin tenga kamani ganka una baane yada nyawunde na baane yada kuindendo kumande na baane yada wal haqq wa annama rahim bene aga ko batunu gilli alla tanay al batil kumini bataran suqa agillade ya al haqq wa zaqa al batil ayabanda kinkun anna allah huwa al haqq jaa al haqq wa ma min dunihi huwa al batil wa zaqa al batil kibla allah siyan sabatinta ayan tok allah tana wal batil أن الله أنغات نتكين عند الله تعالى أتكين أياني كلامنا أياني تونغا قورنا ألم ترى
kun dalita nay nakmani kan ka gon sabatin ni alla da abane ati yalle ange ma indi wa nanti furenga aw urunu ay was jindi ti Allah taala nemanga anan ku ngari tikenga gilli ayanunga angane huren koni di jindi bito manime koyu manime qasu manime hakrante an hogabe wari an hogabe mugu amma kengalli amma kemmuku na nyamma ke wuti me jinkama jintarano de hoygo jintare endo sillantre en naga angane terne sillanga an kille de bilema an gabari an yaga mo domin ho kille an yaga mo domin asu an ta himu ke walli khari wayti hangen trende an go bito sikinyana na utukinga digana an ga na takkame yare tasu an hoygo walli himbe gani kaba ko madu ma wallina na nya an go bito sikinyana jindi an ta kini debe na utukinga digana an ga na takkame yakindi tasu an hoygo walli himbe an amma me warina min go kin konni kunta qur'anatu Allah ya rabu qur'an yali ليريكم من آياته أننا تكمية كم من ترندين ديسو تاسو أنهو يقول والحقرانتي هم الله تنودي بسم الله إن الآيات أتي كيف جايو كوكم بونوني سبرانا نيجي بيسو دعاني كينغني كوفان داني الله نيموندا الصبرين يعني عن المعاصي لله ولكن صبرين بقولين نصبرين كتين تقول إذا غشيهم موج هذه براك بين من دا كافرون قما كافرون قفارين هذا قوم جد كل مغو هورين يوم مغو هورين قرم مغو دبندي يكيم ورنادي غصبة جندي إريو أمودي تكرم من ديني ngamen worona wure na wutura kamundi amoti nanganda huini mutu ame yugo hayri huwan palle huwan kane kim pagadi seremo kana bat kim pagadi nganda kini kim min ngamin ngando no kusuna aso ko gidigille da Allah ren no dun konna Allah taala gangu qur'andanu ganiya Allah dangani kirindenga kim pagadi tasimina hoya sutin Allah riyatu manni Allah akem banaro andani an huwa sirna be kim pagadi modna Allah بسم الله آتي برامي الله بيجرا كم كرانديك سندي لكن يسلنا كبرنا جماعة متقنين نسا أنه هني جماندي أو كم ينانا نغندو يا كاهراو أدو سلام أو النغا أنه وري كم وتقي كاهراو كما وما يجحد غادي هو كنتن نكرني توغو آيانونا نجي أقواني كسندانونا ay seren takin nakarni maganta jambante misringalle an jambe am misringallaw kambalanga to an yimiti alla agran kisi honuti mun kata sudu nyani a himmi wallahi dun timani baska koni nanti ko posreni kharli umura wasu alla hayra kunyatiga aga qoto himenu gati Allah iga bugu ida to Allah no okisini to Allah bati batiken seruni kono kun to godo imo kasinga kun sagado halle bismillah ya ayyuhan nas ayen sudi yang kasabunya irang kambe yani ke aya yang kodi yang ga ikrimatu yadi abu hali remme alayhi lanatullah ikrimatu radiyallahu anhu Allah faringa kata makai na makka muni awu baka makka akanu
ati ikenta muhammadu mu ike yagendo muhammadu yage makka ke ngani bangena hurenga kibra himbe ga ndawna nya hurenga kenni kay kibra ikyo baka ken ko tan ikrimat makka kurin hu makka debenga o gajanati yokubeya ana kenya ma asam dena kenya ma awan abu jahiliya ara deben to ko diga judda bangi awamu ndana bu xangu ni kama angana sabbe jum tan nambu bande keta ni anda khara ni meto kada keta awamu na khara asia ni meto kada ara hure mutu ikinya hangen na kanenga mo aya ngara ko ni mo be ngame mburo no konsuye akoy gide akharu allay allah ni horba allah ni horba ni ati allah atanga ningi kisinikiya ninga sage kata muhammadu ya nin kitilla kitindi ara ko bani hangesgi arati mandi asage ari makka anya islaminga aslama wango soro mo be swatu Allah ran kan ta mo wurno amo sage ne akendi hawa ko ni me leksini badri ra hon su ko ke hawa ya hon su kada na hon su ko ya bara attakan bodo ya Allah hinni kiyayi an ta mo mo yugo nyana am mo yugo koinan an ta usalli ga hina an na mo so ande ken ko ya ngani hakrande nganga na ken koso mbi ando ma takrimat ala kayra on kan ga mo we Islam on kana kan ngaw ke modi bugonon ko Allah faringa mo sudi Allah farin diga halle ikaw sahaba no mo sudi yarmu ku kotanun kota yudangi waqiliti yawm ta'wir ya bana on kota akin goda konno benu ngino kame wugunu yandi kame wugunu hondi kamu hili wugunu islamu ni tanja te wugunu ke kodanga igoliti bundanga hunti iganda bundanga siri maworno kiyendo kurayna kame wugunu ma kamu wugunu sire bundanga sirinde akene birenya de asoni jo islamin kam igo bundange be wallahi tasu anga bas islamin ngata gabe ke kota islamin be ga ya gaba ne ga gabe ne de ida akhiratu yawm ta'wir ikimo to ya gaba na kin kota abu sufyan kin kota ya gaba ne akahin ni gari ne barkan ta Allah yi mega na hime lambu dara sabun ke ko da turu ni maga ay langara da turu ngara kana bo keta ke lengi khoni ra me kama me ya kairi sugo munyen kama woni burunga keta ni mai rato iro toro ira kumenya kudu na bunne gumugu warakeni na kumes na selli maru ni nanda kana gulongi ni siti meba bona turu ngara warakani keta ko warani nyana kumbani turu kura tara islam non wugino tabido hillo ture mono ken godanga comme char comme ngadi wugun tabido hillo char linki adi ke mas bangorende
aw gil hikma nga ja ture ngo kanna gamma kasa kan nga suri mo islam ngara kentu lamu ngara hele nya urondi na gamma ngabe mundu mo gille nga kare ga daga na ku daga datta hini na silungu kasa na turu ngo baka like ngo ni jongoy nan sage diga ko kumini burundi ni jolongi ya wolle mboro o tamino hillo ture ikkanunde mbagabagande a ila likun seri ni setanun seri ni jongoy kuya ko garanta baka na kuntara kany hina nan tlagari iriyo ok laga ya hana biori aktetiki num balle ina ko tinda bay honne num bala may lono amali sol ni ngam ni de foto sham sisa kun sun tawalli kun su qarange يوجد في المسلم النخوة والشرف والشجاعة إسلامي عندنا يكون قرنا دونك إسلامي عندنا يكون همبي أو كين غارين ديناندي إسلامي أنساغو مو أدانغو همبي يانا أوان تولي ديكين بيكون كتابو سو أنا لا يسيسا أكتين دل بسم الله يا أيها الناس آية كي ينقى كلمة يادي هوني قلين تمني نقوم كم بكبر هون قلوا تقيم غني يلا سرو سري أجا قطو أنغرا تكيمو الله أنغا ننكسين مو كن يناندا أنيا دي يا سري بسم الله يا يمو اتقوا ربكم يا أيها الناس يا مكانكو أنكم نانكن أغا كمان غدي أغا نبارناو واخشوا يوما أنكنو كوداي لا يجزي والد كي كودا سارا نتنهني عن ولده بكا إرم من مغنيني ولا مولود ساره منيا كين ساره أغوون نهندني بكا سارا نما هرباني مكانكو خاكنو هنكو تموري diamin ko kola makkanko kam makkanko kigana koni ke gota kahirnu binu go makka awdo kunyi kakkan la gara gota ngari angudi tumuhe andaki and harba ne sornal len kahirinda harba ne sorno iba kahirinda kakkan ke muren bismillah inna wa'da allah nyina ga tilla gara gota ngorni atumunya ni de فلا تغرن ya sering ngarinta unna ma marasa baka selama umma kende pengani ولا يغرنكم al-gharur syaitan marasandana nama marasa ti alla no wa ngadi iblis wa marasana kon diga nallihina ho ganda yi angi ngara ke ko manin nan kita honda yi hulani gara kenya manna kita alla ni no ganye de iblis amma kan ni ti alla no ga ngadi ko bureni haranga nanya kemesin ho ga man kita kenda sonni ko sudan kasrin har kamesini angana nya anga ma wari asrin ay bulisa ko min marsan to ko hiliya mo wasu ginde en haga way hulanda nya mangi mira nya man suranda ginde hobre gani aga ho nya sere angi mira nya ma hulanda nya man ni kinni ibulisa kina kala ngi ngoy ma si ken nan kitade ka mo ko aya yanga makkan ko nyedi kahiru ranta munda na yaga bugundi walla kantatu kun kamanu ko ayanu utunu na kanjon den kata ti Allah ti lagra koda ti lemmen ta hosorno mad awa isarananda ti saranan ta hosorno ire menda naam Allah rako ayran kam bengo qirni kahirun su kam har lenki
ayanga kahir nu nyedi me kegiran kampen takir ni sere kama anda le mensu aga bire islamiya aga kara islamiya kenta ya hunta kanta kidi kundura ayan koni wattaba'atuhum zurriyatuhum bi ihsan نعم بإيمان نعم تسربينو آية كوني التي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم سلام نكوني كون من هنا إدي رمو إدي هابانو التي همينو كتوندي إدي بكونغري باتوكين تغندي كما كبير وانا كون يروني ميدي ni ñor ni mer ni mani kebira halanke alla wa ñor ni kananke ni lemme gani mahabi gani ti fasa on tauma ula kunna mena ha ula ki yanga kahir nu nyadi ayran kamben kahir nu nyakama anta tafsir sudi nanti be sumbana kini antan ntatu kedanga ko ndunwa wal man munda na ya gasiren ko anyi me samu an walla ko mun samu dini kebira ken kamanya na kanjo ndindo me na handen qatana lagra islam nun durundo me naga ina ta qayta Allah wa sallam taati fatima da iri nyagare inni la aghni anki min Allah shay'an ti fatima muhammad iri nyagare himbe orati madde karna dangi himbe ga landa dunadi nyagay amma lagara ndar bane surnanda do kendi ga mere ne gen kana koni ina mungu akoni sabu ada koni yime kibira ken koni sabu do ken koni yime ga ndai serebe dire menna kibira ken hadise yime ani aya ke urei ken na fasarenga ana kuma Allah farenga ja Aisha da parce que allati ammarin tundungongo brambe Allah gara kenko ara wutu na wutu hulani aw hulaniranko mpatugune hulani mpakari hulani kebra atille nyaare hulani awrene ya am moto kahira ko de angana ya kahira ko andi ngedam ben kuti ngere nyaara on har bane so nonda Fatima angana ya kahiri e agamanya kinga Allah farando so Fatima ra wala ma sura ay nanda ma sura ko ne ko nana ko ndakinga Fatima bid'atun minni Allah fa di Fatima ni ge kontru way kibrenga islamin do awa lemmin do sarana imme na hambala ko lawara kini su wanda karakahiri walla banin karakahiri bale su wanda kara islamiya ayin ngo kibe tumundi ni Allah faran gamu kibe tumundi ina mena hana كان صوابا بسم الله إن الله تعالى عنده علم الساعة أتي الساعة أنت أقولنا كينيا مغادي لا غير كوتانغو كينيا كوتابي أو أتبي أنا كينيا مغاتوا ينزل الغيث أكينيا نيانكاني كمين غادي الله تعالى ويعلم بس أوا وقتينتو akenya hondun kebego lenkandi yugo nyeniwa yagare nyeniwa ulalinginde nyeniwa galama jigi nyeniwa wunde nyeniwa akinyo kitu ama tadri nafsun nyonki matui awa himbe anga ke ngolle no kumbani anta kentune kumbani mo kenyana ay anta وما تدري نفس نونغي ماتوي اي عهد موني دوباني مي يو كلانو انت كنتو دي كبي الله نا كتو وني كو كراي كو يا تونتي با فاتح الغيب هي مونتي ابا لمي ان الله سيكو هنا mbira kebe yanne gamni kumpin qorenni ara koy nandi ikana kento
la ra kotan awati ne kamenya ka wati anna gamni aro ellen kan no on kabare mo hillo bani ke comme awnya no ya gala to kin ko mbani gollen ni kiyai awangi ko yin sare re mo kallaire ati ay ton daga nyimata ala ko kemo ko mbani gollen ni kiyai wa da wa nyina kundo wa baka kundo mani ile makare hina ando himbe ga wi anda ke mi yana kari kurma yi woni sogola kamma kimbe ngabe nya besuya nsare ira an kalla ira kimbe be go konni iganda kala no honga bay kiba awo ya gala o kimbe tulati ay tonta kento okay be wodi ku karagida ti mafatih al-ghaib gamen mu daga ngebe parce que alla qonnundo alla wolnun qonnun wodi gamen mutunu na kinya mo goy gori na kimti la muri nga kimta ko sabunga ay alla na kometu indi koy annabi nyum koy alla wolnun ne ga kamilli watinga mahimbe go no gondi kenta yana muhali yade alla ti kanatu mi alla matin ta kometu ndi araken godi konde alla nda to kinna kahirin ya maga allati kanatu amma tinda salatu ni nade bal alla yimiti ayabani ni wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha taga honun da gorin katne harbaniya iki alla hitin tondi mandalungi da ini gorin katun liti himbeya kebilenga awlungun alla da ina komun tuindi ko kondo yugoya allunga daga ari tuindai manga ndan kannen ko to bal anga to komuno alla di tuindike ko ke alla ti ngokito aro nan di serentato ije gundi gambani alla mari serentato de alla ga di serentato no ko bi ati mati andalungi de nan tuindai anke ngatu nge watu alungo alla da ana komun tuindi kuy wonuma angatu selebe ganati alla ndatu onke konni kenyada wal mangi watu alla taqendadi ana konni kenyada nga alla din tuindai ma alla da hulana tuindai ay kenta konni kenda wali hoy go wono nani ki ko serem pakrend bani anta gimme sababai osumbana konda haswoi nani ken koni yani an tandunga hananga anta gimme sababai abadan bay hon pasuhoi honta bana bon ken sabuda allan tuanunti alla dun konunti rijalullah لم يخرج نبينا من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على تلك الخمس الله فرسول صلى الله عليه وسلم أما كم غني لنا بقولنا ده أبدا ما الله ده تندي كوكرة يميا ولكنه معمور بكتمهن غاية مرنتين يعني تي إمغندنا بس أوتهم بيجا كني مغنو سكاني هو لونه كوني أي ميدون دوغمان قلني kebilenga kutatoken ma daiman akamanu هو غني بانغينا يعني يعلمون ظاهرا من القول إن تبلكنا غانداري مغوتناي أنا أولي بلكنا مهم يقول دعامي كونو جي أنت الله تيواتو يا مد سرنتاتو باهي لا غرا كوتا وانا كن سبين جانبا تاتنا يلي كراي أنا ميتو موني كمين غيرني مالين نكونو بي ara sukoni ho kallenga kinye ille kare sana ga sukamedi e alla ni kuma allati watu mi amadi ndako metu ni nede fare hitiya ima tuqati walawi
igati himenu qalle ngena hangenga anyai ille kare daru qalle be do mo ne qalle be ille kare tameli watin biya alla tike watu nga alla ma ko inda sretu ne de bo alla ni tuindai itu agunya mo mo aro alla to agunda bana alla to agunda lupene anta gilli ikunwa konni anta nyana o jatun ko hamandingin alla to aguni amma ko tungin kinni bani himbe wolle ngandi angana kitabu kasun zuwai iwoti ni mani ta yi wa wanda ya rawo hisirin tatu aiwa autu ni lengi wanda tu autu ni anyi me yaga lemenga walli na to yi ma ndo na anyi me yage yugo ngani anya wai yagare ngani anya wai hillo ngani angatu siko ngani angatu jiduro ngani lemme gantadi angatu ago yilli nan soro angatu ago negunu mo be angatu animi na tu ila animi ya galime ngawali mo kitabu khasun qali yugo bun ya arabiya ko kebe o ko digana maken kane alla ga himbe datu ni na to no wondi ada mare mum maga mo kenni galama jigeni wa kula ligindeni wa wundeni wa wundehe warjandeni wa warjandehe alla tike watu me harsa asemu alla da ani comment ni kaymi kelle me wundengeni kelle me wullogeni kelle me warjandengeni kelle me warjallogeni kelle me ni galama jigini wulalingeni e khadara qisama dangi na to yi ma no gondi he ngalle min nyani awr lewnu kutu mo sangana kem pakatinga ara kari musa di anda ke kanya atanda qoro amma sirenda hawasri igawa munda mo be awi nyana kahiri e alla tin wakati ar sirentatu kunta banan alla ti watu nga mati inta ko metu ne gidangen su watu ara ko muntu ndai lemme mo gonsu kamme mo gonsu wanke ko ni saunde ngai alla faran kama bugu dunari alla kama la gara ko tan kibaran su kada ge saunde ngi ngan ndin kesu angen bego wa angana mo ngana angen ndin kesu watu alla da ko muntu ndi lemme mo gonsu ya ara ko muntu ndi kamme mo gonsu ya na hon kri to ma akanya sen me kemo nyana mabadi unga naso tanu hana ngama suru amu kendo ko yugonu ma ami me manga de kri to nga bane awi ni me tamba kingure kibire ngana ken ko ni kun mo wali kun mo be nyingi ndingani nyana ketu ara kenya ko nga kommentatu ay komen konin tatu tidui anga alla kamanya muhaliya ini kumuntu indi hinuma ngatu tindui ulani watu tidui gare bismillah Allah ta'ala ayani wonne bezu tuwananga ayani yinga nanga honsu asilanda no wasumba nada banada sallallahu alaihi natuma gotan ko aduna kharin kin Allah ra khairi ne ya homa no kusindi yimbenga no kusino tanga ne Allah ko musri no ya faran kan nasri no ya kharlen sri no ya meda wa surya to mundan anda khairi kino ya nasundo sile kini ya hakra sile kini ya kan wonu sabatindi no de kisin no de ku uru sakno dia unenga ndo samba khairi oro gundu gonko nori tanga nori warjaga osren ko yumesre na khair la jamanandi na muriradi ma dimeradi اللهم صل على محمد وسلم تسليما